Talofa lava malo le soifua usi mai le whaafonga I talafo o le Radio Samoa. Ua whaitio ina Trump ta ita I o le atu Europa ona o le vai, ma ua ta ua fo I ono toe whaatuai te isi le langolango a Amerika mo Ukraine. Sa noa Trump le whaataranonga I runga le porkalame le Politico ma o lo liputia le BBC o atunu o le atu Europa ua le mawhai ona o lato whaatontonu le anga I ato tangata I o lato atunu ma whaatino se ngai o inga e umai le taua I Ukraine. O se whaamtaranga o lo tari ane e le whairau tuse le vai whafole United Kingdom o Yvette Cooper e whaapea o lo ia wa aia pea le malosi o Europa e meise I inivesi ua whaia I le tūtau le puipuinga ma le pesoasoani tau tupe mō Kyiv. Ina ua whesiringia le porkalame lea Trump I sona whinangalo pe ono whaamuta e Europa le taua I Ukraine o le taria Trump o Europa e na o le tau tala ai leise mea e whaia a lo whaawau pea lava le taua e leo maea. Mai initia wa sosola I Thailand pulo le wharkalapu I Goa I initia le ana sasawa nei se afi maariri waitanga te to o luas fururima I le aso sana tenei. O li poti le tamai le BBC wa whairoai o le auso tama e ana le wharkalapu mana sosola ese ma le tunu wai whato ana o le nei tu la tano na mai al whalamlawe. Pamania mai reo intia o le auso rea o Zarab ma Korab Luthra na anga iane se whainga malanga mai initia I Thailand ai whato ama he al wharamirawe e tari tonu le auso su e na mafua na sa saule afi o mea whapapa sa whai e tonu o le wharkalapu. O le tootele o e ua maaririu o le au whainga ruenga a le wharkalapu le nei maisi tu risi mai jali e to o lima isi o ro tongu whitia pia I le wharamai. O whesota I nei rare o reo intia I le Interpol, mō se whesosoani le sa idia o le ausorea, ma pua ina, ma o ta ufo I reo I roa I rawa I alanga I o inga ua whaia, o lo tau mawhai e sosora e se maleo. Wa maita wina le ese o manatu whaaria o tupulanga taravou, a me se whaile au mātutua, e winga I le sa ua amata I le so e le mawhai ai, o na toi whao ngā ina I la tau la roi for surono tau sanga le mātutua le social media. O ia suinga I le tūra whono o le Online Safety Amendment Act lua whelua wha, o se fuafuanga le māloina ia tuina I se tali mō le tere o whawhitauri. O lo aunga tonu le sa idia rea ma puipuia I la tau e lalo le tai se furu ono tau sanga, mai le mia o ni accounts ia o nanga e runga o penga ta wha ilangi. O le whina o le māloma I la tau lango I le suinga, o le whainga nei, o le a puipui e eita maiti mai a whianga I le manuia, mai le whao ngā ina o upenga ta whairangi. O whaititi ai whainga wha malosi, ina ia ma whaititi ai le avanoa, inisi tūranga le reirunga upenga ta whairangi. O le amata wha mamalu ai rao rea sai rea so, o whairoa I nisi sa whatara noe tarafou, e fōringa o misi se isi vaenga tele o le olanga. O nisi whai mai o taria ina, e taria ina le nei whoiru tau molo latu ravare rei, ia o nisi, o matua whairoa le re fia. Pai mai e rei ropo o a whio a masa ni ai re mawhai o na whao ngā accounts I au aunanga e pei o le Facebook, Twitter, Instagram maisi. Ta ue nistu singa o le whao winga ina moni o le sa e ave ai le whao mamawhai au aunanga I a social media ma si te pupo o la asanga la tau e la tau te whaia e pui pui aita maiti la ro spurono tau sanga mai le whao ngā ina o ni accounts I runga o la tau au aunanga. Tala mai New Zealand, o le ri reo tua I le tatui se tura ua pāse se to o rua I lungo se pasi whērua I East Auckland, o le atu la I le whaamasinonga I le so. Whaero mai le Radio New Zealand, sa whaere so esuenga, ina ua mariu reisi pāse se pe o na tā ua e rima suriva tausanga, mai manuanga mai se naifi a o le isi e whasa puru tasi tausanga o lo manu ati ngā ina. Wa pu e reo le ri e toru surono tausanga, mai le o ngā tonu au kirani le asara nafi, ma ua tā ua le ripoti o ira ua umai to lua o pāsese na afia, na marangane le pasi e pei o na tā ua mai Glen Innes I Oraki. O le tala leo e fōringa le iaisenga I inga na whaia a ena o spa I le ua mōria e ono wha o Sofia ai le tupo le nei wha lawe lawe. O le tangatano o tonga e wha mautu I New Zealand o le immunologist po le fōma I e whea ngai ma le tong fitia o le immune system o le tangata
Ua ia whaeroa e tā ua le whai o tui pui pui mo le misela, e maisela vai a inga ua sauni mo whainga malanga o le kiwisimasi i isi atunu umano fuanga. O le fōmai o Dr. Chris Pulu Ivea, na ia whaailoa i le Radio New Zealand, e se mai awhiti. O New Zealand, ua o atu i le 2% o tamaiti, ua mai o na whai atu i pui pui. E tolu spulu i lato ua awhia i le teminei le misela i New Zealand, pe ona riputia le Health New Zealand, o ta ua le ri fōmai e tā ua tele le whai atu i pui pui, au le io ese mai mo whai ngā malanga. E tā ua le whaatara noa o tūranga tau le pui puinga, au le itu ua ainga, ia whaatu mawina i pea le saunga le mō. Tala ia le video sa mō mo lau whaafonga mai nei fo i aso manuia ngā nuenga o whenga iai. A whai wa umala nei tau sanga i tele i malanga i Samoa. Ua saunia nei ala DigiCell se awanoa i te ono manu malo ai i se pepa malanga ma toi fo i mai i Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te ta whao ai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tu foi i le mai cash o le tu ainga i Samoa. O le mawale o le awanoa i le se i le anso mua o te sema ma le se i mulimuli le anso 5 Januari. E ma whai foi o le e angawaa i le se i pe a lafa se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia te foi, molo a inga i Samoa, e ia inga o le nei whabitoa. Marui e tele aso fia i a inga umo Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umana onga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua, mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i ma tuipui o le whana witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea ma tuipui o le flu. Pala au telefoni, 255 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A wā ua whānau mai mo i tātou le tama. Ua fōa ina mai mo i tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file mu. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le neitau sanga o le whasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai i au lava o pule a nganga o le Krisimasi pe usu sau pese pe whaifo i sau solo pule lava oe. Pu e mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo i on e pili mai i teimi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua ilo wa manoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Krisimasi ia tātou whaatawa ina le Krisimasi lona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei ona whina ngalo alo whai le tua e fua e mai lona tali e to tasi mole lalo lange. Ina ia au mai ele whaora tanga mo i tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima o te sema, whangate le asus e fulu maleiva o te sema. O le awhatau nuu le se i le asus e fulu maleiva o te sema le porokalame o le maanu o le tae ao. Ona nei tauvanga ua langolorina ele o Dentures. Telefoni 252 Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Samoa, le nu'u o te no
Ia, talo lava ona o le tātou taimi o lo manatu e tuli ta moe le anga e tā ua tele. Ia a o lea ua whaatasi mai i le tātou walesi whaasalalau ma le tātou potu whaasalalau i lungo le upenga ta whailangi. Ia le wharetua ia e mele se tasi o fonga o le tātou polokalame malu i whale. Ai mo mua no whaatalofa ma o whalofa atu i le paia ma le mamalu o le atunuu mai ona tulanga whalupe i maunga mawalulunga. Ia se i o i maunga iti, ai whapea fo i o nao se i o i o na iu. Ta lolo le paia i upu i sa ma whai ngao le atunu. Ele ai se tautai e sa ngota, whangota sa ngole ngole i ai. Oma o na tuu lau pua, ma tuu mata manga. O paia mai le vavau, e o lava i le wha vavau. Ia o tātou tausi pia, ia le tupua lea sa moa. Ia mai le balai tele se ia pa ia fo i fili ma pule tuu. Ile hai se iota e wha o popo pe to ese. Wai lima fo i o fale o polu to tofi o le atunu. Ia awale tausinga o le vano no fo sa. Moa e whaftai le tua. Wa tātou wau lia mai ia le aso lona tonu. Ia ai po le o ngā tonu fo i o le nei masi vai aso. Le aso sfulu o le masina o te sema. Lua afe lua sfulu ma lima. Le a tau sa vea. Leo lua i ali i se yuli, ia, e pei o na masan ia i aso uma o le vai aso, i le nganga ifo o whaiva. Ia o lea, ia, ua whaatasi mai le whaletua ia e mele, o le whawhonga o le tātou polokalame, ia, o le malu i whale. Ia, o le whasoso ni atu lea ina i mawhaifo i o na whaia whai unga, le lei, mo mātua, ma i lato uma o le mamalu o le atunuu, sa fa putu na ia latou seleni ia a o fio fo le fale tupe e fa tau no le moi mitinga na malanga mai i New Zealand le telo tau sanga o tuanai ile fa tau wina o se fale mapu ia le ainga ia malanga nga fa lalo fa talo fa ma o fo lo fa tu fo ile o fio nga le fale tua ile fale tua ia e mele palamo ia fa pe fo lo so atau te mai tai o Tauralina Johansson po labo o sui lo fai uli Tauralina ai se mo mo atu te mai tai ia ba lo le so fo mon via ia te olua tinama te mai tai o le atu ia fatalo fat foi la o fioma la ia tso savele ne fiafi to ama nei lava lo la ia pa ia so nai ma to so fu ma lo loina la o fionga ia lo lava le tso ma le fonga pe le tso por kalame ia patalo fat foi le mamalo le tnu o fa fonga mai sa mama tina o fa nau foi uma ia o onga le yaso ia mai se o na le tso ma la tso fal tso ia ma lo level so fu man ia fa talo fat foi na yo ainga lai ma ma yo ingia nei ia fiafi ia ma lo level so fu man ia ma lo fa tele lava mo le taimi o fa avanoa mai foi ia awale nei polokalame e tulituli au pufo i ele to tele o tamamtina matua ia mesa ila to lo i ele seleni fia sa ili le awala e mawhai o na whaafengo fia ia le tūlanga o le sa ilia o se fale ai le o le nafoi o le sa ilia o le fale tupe mawhai o na whaatanga ai ia se tātou mokesi mo le anga i le lumanai ia o mai lau fionga i le faltua ai o maua pele ava noa etala noa ai inisi o lo vala au watu pe a whai e bai ale tāpolo kalame i leva yaso o wa e vala au mitangata e tu watu lava i lau numera e mele ia whaftai lava sabea ono pisi lava vai tau le nei ai maise lava vai tau le ua ia ona isi fo ia inga o lo nau lava ina ia se fale ai le umatu le nei masina ia e la manai ainga le I think it's looking very possible e ui mai foi le tato por kalame they would be in the new home pa le lato fale mo ai le tapunia ia banks ma lo ia le nei vai tau so lo tele lava le pisi ile nei vai tau lo ia foi ia na isi ainga mai outside of Auckland o lo ile mai foi lava fia malama tili awaia ia vainga se ia tate fatala noina ia fiafi o sululu tau o lo tele lava le nga o le tapo kalame la o fionga le ia tau ma lo faftai ile fa nga ino le foi au nanga ale fletua ia e mele na e tau sila ne
I lalo ane o le ata au le tele o le whaletua. O lo iai lana numero na o le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Wha bau le se peni ma se pepa. Ia ona tuula ia lea, mai le talanoanga, wala au le whaletua o emele e mawhai ai ona te le taimi tau te talanoa ma whasoa ai foi. I o tau mana onga, e mai se lava o le whasoa inga ma whaletupe. A whai o lea ua o vātu le 5 tau sanga o lau soifua, wai tilo fo i le whaletupe. I le matua o lau soifua, mana soifua ngalue. Whamatai ma whai pēa ona o anga vaa e whaia ia se mō kesi fo lele ma tālo sanga se mō kesi. Ia, tā oi o le fasili, yes, e iai le avanoa, o le mea tā ua lava la lea e o ngā i le whaatala noa po o mātou tilo le history. Ai po wā fo ini wai si occupations fo inga it's possible e ma whai lava ona whai ngā luenga pēa after the retirement age o le onus fulu ma le 5. So wā wha pēa se whaate se inga o 5 fulu ia tau sanga o lo soifua ia e ma whai le bank on tilo iai pēa wha pēa le lei lava le tātou history o lo iai se tātou deposits. E ma whai fo ina whatu na i lava le term depending on po le ase tātou plan o iai going forward. E iai lava ia vaenga e se mwhai ona mātou whetu na inga o le au ngāle o le whao ngā o se mortgage advisor o na mātou te loa uma po wā banks ese which bank would consider an age beyond 70, which bank would consider very strict ese lava banks. Some banks are very strict in relation to retirement age. So isi voi banks say e kau loose le kiki lava depending on the overall profile. So le salipupo o le sili e iai lava noa. So we are happy to have a look at your poleale situation as a taula iai. Malo, ta ua le nā. Le te ua whalongolongo ba ia le tunu whapea te ua over 50 ke ua kuria umla unga luenga pe vaea ta ita poleas turanga whapea nā. Ile anga ilu malea ua utau whafunga mai. Tali, ioe, pe over 5 tau sanga, ya olo iai lea manoa. A whaila o a ule ua whaatau, mo le tei mua ia le whale fau lea. O le ale tu ai ngati posi o lo e tilo iai, e mawhai o na whaatanga mai, pe e a ngā iai ia le leiloi longa le whale tupe. Ta ui o le fasili lea, ona ile vai taule nei, o le deposit like titi lava e mawhai le banks on a tilo iai, before we even look at anything else, o le se 10%, o le winga o le whamatalanga, po le ale tau o le whale le te mana o e whaatau, a wha pe fitu se la wafe le tau o le whale le te sile e mana o e whaatau mo le ainga, o lona winga e te tau ena i le tatou fitu se fulu wafe, e a mata i le tatou applications o le minimum deposit, e se fulu e se 10% o le tau o le whale le tatou te mana na o iai. Malo, ta ua manino le lei ia le tali o le visili le nā, lua se 10% e mana o mia mo le taimi mo mua o le ae whaatau ina i se whale. O a disi fo le tau e tau ona e tilo iai pe awha pea ua whailau ti posi ai la i titi ane i le lua se 10%. Ok, o le tūlanga lea, ia mantu i whapetanga po lea me wa ese luas fulu ese 10%. O le ideal deposit, po le minimum ideal deposit a bank se mana o mia, luas 10% o le tau o le whale. A ieilau deposit le luas 10% o le tau o le whale, e flexible la i titi lava ia criteria as a bank. E ia mea mawhaiana fitu na i le bank pe a whape ieilau luas 10% deposit. I lalo mai lo le luas 10% low deposit. O le criteria for is a little bit more tougher. E iei vaenga i le mawhai i le bank on a wave. O se whaate tainga a whape wa mawasau whale o low deposit na le 10%. Wa umana mai lau pre-approval. The bank will always be asking for a full registered valuation. O le winga o le whamatalanga, o le ale whale le wa umana ave ai lau offer. On the Abelo sale and purchase agreement in the bank, you were okay, my bank, yes, we're happy with this property. Or let's skip with so oilola. And now me the bank le full registered valuation. So the cost on average, amata my leva sala wana ile
afe tolu se lau le, depending lava le te leo le fale. So le average costinga, winga o lesi costinga, it's ona tu it's tono le tatu pakeki. If you're looking at buying a house, pe ai lalo luas full percent lau deposit. O lesi tulanga is a builder's report. There's always a highly recommended a builder's report e kauwhenga kongo lau pakeki le tulanga. Ia o lesi tulanga afa pe o le cladding po le whawai ia whafo le whale. Yeah. It's a monolithic po kamaya plaster homes. Yeah. The bank will always be asking most of the time pe afa pe lalo le luas full percent lau deposit. They will be asking for a full weather tightness report. If you to ilo le bank pe a fo pe yaini tulanga I o le leaky syndrome building. So those are the main three things that tilo le bank pe ai lalo o le luas full percent lau deposit and if a popular I malau loia. So nai tau ese umalawa ia tau na tu it's tono lau pakeki pe a tilo le whaatanga le whale if you've got less than 20% deposit. Whaila e mana o mia le luas full percent e. O le ala u whautuanga inisi awale mwhaio na maua mai ai e mawha atoi le luas full percent e leo. Ia mana ia, o le tulanga le tato deposit, ia man tua foi awha pia ua tolu tau sanga po wa ova tu le tolu tau sanga talu ona e contribute i lau Kiwi Saver consistently. I ona mawhaile ona e fasili I le Kiwi Saver organisation le iei lau Kiwi Saver po le bank po fea lava le po le ale amount e mawhai oi ona tala mai e whaongai lau first home deposit. So first of all is your Kiwi Saver o lesi vaenga ia o nei savings pe awha pe o yese tatou savings. Ia o lesi tulanga e mawhai e banks ona consider o le wha mea lofa ne te ua yeini tatou talo ini tatou tu ao o yeini nei inheritance fo inga leo laele le pasia mai cause sometimes ile vai taule nei some parents mainly in the Palangi sense but it might be something you consider for e matua o le they are giving away their inheritance a little bit early. So instead of waiting later on, o la wama na o ye matu e soswani I lato whanau, on a gift mai leo, some cash langa sefe lato, so that could be part of your deposit. Ia o lesi foi tu langa, ia mawhai ona whaatala noa ia matua pe awha pe they've got a freehold home, or ye se ikuti o te le whale, they might be in a position for if a guarantee, a limited guarantee, deposit if a soani lau luas fulu if ato lau luas fulu percent whaonga ile equity o le lato Malta, but ole tūlanga ia whapea you are looking at using an equity or se fale o se si or a guarantee o le mea tāua lava, you must have independent legal advice. Right. Ona e tāua tele ona iei ona puipuinga, iei ona puipuinga e ta tau lava ona malamalama umai lava po o alo ma whanau le mana na o e whaatau le fale, po o mātua foi ona mum and dad have worked so hard all these years to buy the home, and the last thing you want is somebody to squander le lama losima le years of working hard. So it's ua tele I both parties to get your own independent legal advice. So I will always recommend that. Pe amato tala noa maainga ia make sure la iei le malamalama anga on both sides. Malo whaftai tā ua tele le whaafonga mai le atunu, wawai ana I la luifo o le ata o le whaletua ia e mele o lo iaila na telefoni le nā, o lua fitu, walu tolu fitu, walu wha, walu o. Tātala nola a whapela o se whasini le I whafo atu le tā mata upulea. Pea whapea o lai eilo ingoa I le wili a le toi ina male o le matua, e mawhai o na tilo le whale tupe, I le wha tupe ina, o le worth o le estete mawhai o na wha matu mai le tamama le tina o la te iai le wha le tula fono I lalo le wili lea. Makua mamawa I luma le fasili la wakiluma savea. What I meant is that if a person is in the will and that estate is worth so much money,
will the bank consider having to have a cash sort of worth of the will in fauna base ye le lato tipos? Yeah, mana ia e taua i o le fasili o le talipupu i le tūlanga no. Ona o le mea o le atitilo i le bank, if there's a will, e le mawhai e lātou ona force into place any cash out of the will. O le tūlanga la le au ngai le advisor lawyer, so it could be a limited guarantee. Yeah. If au ngai le equity o le fale. So that would be the way around it. Pe afa pe fo io if it's a property for ingale o le fata within the family or le mum and dad own the property now, which is quite common le vai taule nei I tato matu o mana o maybe o mana o elika e Samoa ai le o mana o tu ese atu le fale le maketi, they want to sell it within the family afa pe se tulanga fa pe ia e mawhai le bank on tilo le ia is a gifting of equity pe afa pe le o ele o atoa le 20% e alo mawhanau, but Talipupolo of Silly no, they won't take into account any cash equivalent of the will. Malo whaftaita ua tele I le mele na awai tātou te malamalama I fo I le tula whono o lae o iai fo I malaulo ia ina wha malamalama ia te oe ia land and property law and fai ona sosonia to fo I lau fai unga me te pongi sai. Now, using mum and dad's equity on their home, o la sisi awale fai ona fatino ai ma, and how does this work? What's your recommendation to be aware of? Yeah, mana ia yor tau ia le sili kasi o le vai tau le nei wa tele lava tūlanga whapea. O le me mongoa lava avala au mai se alo ma whanau po tama fo I matina. O te mana o mia lava mātou te talanoa uma o first of all I will ask mum and dad. E te mana o mātou te talanoa na o lato. So there's no influence from outside. Ina ia malamala mai la ua po atu langa ia la o le o ia la property ia na whatalanoa ato le mainga maalo ma whanau po ai lava le mana o involved in the property transaction. Yeah, ole, there's two options. Ole option usually I recommend I wanna linkinga your properties lua, so that they are completely separate. So options here te whatalanoa I inga pe amatu talanoa. There's an option where the bank will always link the two properties together. Le property of mum and dad, ma le property le la whatau fo. So which means the bank has the right to ask for whatever else is linking the two securities that your properties here lua. So that's one option. Or let's see option as an option where mawhai lava ona separate le lua. So I will look at both options. I usually would recommend, if possible, to separate le lua. Nei te ua ia se me mana o ia te mamatina e whai le property le, or even the kids, they may have default on their payments. A link ia o longa winga o le a whai nei le property mum and dad. So e lava options, and I usually would let them all know what are options here available. Ia ona whai leo le lato whiwhilinga, and then ngau le lo ia whaamanino atili ia inga ese o ia tūlanga. Malo, whaafteitele lava ia te ule whaletua ese le mātango fia awa e maua i le malamalama. Ma whapena whau I onda I loa I le atunu. O ai e suru whai ai e tusai ma malamanata wa o teimi tōnu ane o le tausanga o teimi e whai ai ia mawaianga whau I le ma o le tausi mawaianga ta mama le tinama whapea mai. Ia mai o le e whaatei o e le kilisi masi ma le tausanga whau a. Ja, o ye le fa mo ma ola fo I Samoa la o mo fa le mata mai fale. Ai ole tato fale le nei. Ya ta tau ye oe pe a o una fa tawina o le ale tupe to te vai a o manatu a o fa ta o le fale. Ya ole a fai le fuanga fo le ai mai se ai teimi nei o a Sofia ki wisi masi ma le tausanga fo. Ya e mawhai ona whaonga le equity o le whale o le tinama ta maa. E whai le whale, can you use that same equity for 2 other mortgages
mo le tama ma le teine o le ua mana o e whai whaatasi ia mo kesi e lua e lunga le equity o le tamamatina. Ta ui o le fasili, so long as wa o le vaenga mua a whape o lai lava le equity, I le whale o mama dad, if so swani deposit o whale lua, yes, that's one part. Right. O le silo tūlanga, pe ma whai e tātou na sustain umaya I repayment o mo kesi umaya, wa mantua fo'i e te tauona if mum and dad are going to be using their property. O le atiritilo fo'i le bank pe ma whai e mama dad on a support with their income le mau le vai taule nei. Ia le part le la linki ai le la property. Yeah. So the bank has to look at the income my mum and dad. Can we sustain that? I le amount umalela au mai so swani I property purchase ye lua. And so long as for you or ai lava le mana if atau fale ye lua. We all need to make sure it's serviceable ia fale umaya. So yes, there is an opportunity, but o tūlanga la ia o ngai le fatala noa ia. You make sure we're all on the same page. And manageable long term. Yeah, le nā. Le whale tua ia e mele palamo le telefoni le nā. Olu a fitu, valu, tolu fitu, valu wha, valu o. Whaftai mo le teimi le nei aso. Ia e la lafo atu, ia, a wafo I se tala muri muri a whafonga le atunu. Ia, ona tātau mā vai ai lea ma le whaloan. Ia, whaftai tele lava le atau ele nei a fiafi a mana ia fo ile whaatala noanga and pe lava o le tā polkalame ia o lo tele lava le mamalo le tunu o lo fie tele. There's a lot of good feedback. I le tā polkalame I fasili ia te fasili mai ai. Ua maua I se mala maati le mamalo le tunu ia. Pe lava o le saunoanga save ai ai se fasili fie mala mai. I'm more than happy wha mala maatili. So vili mai le o lo fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. E ia ma nuia tele ia malolongo le neia fiafi ia ma le rest of the week ia toi whelo I fo I lewa ia so asau. Malo whafti tele asau loa I lewa fionga le whaltua luna winga e wha wau lava ia le tāpol kalame lewa ia so se ia o lava ina malolo I leisi vai atu a vai aso atu I tua o le kirisimasi ma le tausanga fau ia whamanui atu fo I malolonga I le nei a fiafi, ia, ma tuli mata I le whaupoponga, o le malu I whale malau fionga le whaletua. E mele palamo, valu tolu fitu, olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, ia e wha soifua ia mo le temi nei. Soifua. Ia le nā sa mō tā walunga atua I le talanoanga fo I malana. Leisi fo I fofonga o le tātou polkalame le nei tā ua, o le malu I whale. Ia, le whaletua ia e mele, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. A leo o se mai I le tātou polkalame. Leisi fo I fofonga o le polkalame le nei, malu I whale. Whatalofa I lo tua fine. Taralina Johansson, malo le soifomanuia, alo fo I le ngā lulua I le nei tasi, le nei aso, ia, o leo ua 4 minute. A whatō wale I tū la e wha. Ia, malo le soifomanuia, a whiu mai le tāporo kalame o le malu I whale le nei fo, ia o uli o le asolulu. Ia, soifomanuia le atau sa vea, o loa fo I aso e le toi mo se whailo inga ona o le tere lawa o le pisi ai malo le tautu atunu whaatala fo I lau whaafunga anga Samoa lau atunu pele malo le soifua Ia, whaatalo whaatu whaafutai fo mo le teimi o whaavanoa mai wha moe o lo manuia oe ma le ainga ma mo fo le fsota inga ma na isi o tātou ainga aunties ma cousins I Australia ia lae la lafia ia o ki ngā alfa ia koe e la fo mingi kupe I whaala velave e wha mai whai e o kou. Ia le lei. Ile tātalanga. Ile teimi le nei ia Taralina. O le lei pele maketi le tulanga o le whaatau mai o le whale. Mo le tangata le mana o le whale. Ai mafua sea o na lei le maketi I le teimi le nei. Ia, mana ia tele le fesili le ia taua. Especially for first home buyers, ili taimi nei o le price. Whai pasi pa maulalo fo o le price o whale li taimi nei according to the CoreLogical o le Property Smart
property kuri o lo mātou ngā lue whātasi ia o le tele lava o le CV po le QV fo i o whale. Ia wālua ngā i lalo. Ia ai mai se lava o au kilani e a ma le 2.9% le drop i le lea tausanga ma lea tausanga. Ia o le isi fo i tū o le affordable entry level loa iei nei. Ia o le interest rate, ia o le borrowing conditions, wa improve wa fai lava si fai ngofi te fo i le taimi nei ia wa tele fo i le supply wa iei nei ia iei fo i le pao o le e mawhai ona mātou ni negotiate ai ia le tele fo i clients i whale o mawhai ona iei lunga le market i taimi nei. Au whanga solo i le talandoanga ma le tamaitai a Carolina Johansson. Ma i fo lana telefoni le nai lalo i fo o le ata lale le tele o le tamaitai. O le o lua tasi o fitu fitu, tolu iwa fitu tolu. O le Professional Real Estate Agency i papa toi toi ia o lo ngā lue ai o ia soso ni atu i le mana ongo le whatauina o se whale mua. Now, o le veila o stangata Real Estate Agent e ngafa ma le whatau watu ma le whatau mai o le whale. E whawhewheo na e whesosoani, ma le tā ua lau whesosoani, ia te aule o le tangata, mo le teimu mua le a whatau mai le whale, ma le meo te whia whesiri ma māla malama iai. Tai tele mo le fesili le ia taua, taua tele lea ngā fo i lea o le ei o mātou telefoni, ia e me se fo i o mātou whātasi mai lunga le whātalatala no ina o le whātauina o se whale, ia e me se fo i o financial, le whapena o lo i te le lava le taimi e mawhai o na ta sau whai i lalo. Ia, mamlama fo ia te oe, a whai o se whale o lo e nau te le iai, a ua e fie loa lava po le a tonu se price, po i lo price range, mawhai fo i o na o whai ane mea tau le CMA, po le pele appraisal fo le li po se loa ai, ia pele a se tau la tamai o iai lunga le whale. But it all depends, the all houses are different, ia ma locations, pe fo i o na tātou tala noa iai. E fua lava i location o le whale, ia ma le conditions fo i o le whale o lo iai le taimi nei, o le ao ngā na o lo mala au mai, e mwhai o na tāsau whai lalo, ma goes through i lau paketi, ia e me se fo i le mana onga o le ainga, i lea pito nuu, ma se whale fo i lata i neo whaingaluenga ai, ia ai mai se fo i o ngā tamaiti, ia ai mai se fo i o tātou i lata le malai wālele, ina ia whaingo fia i nei mea uma, ai mai se lava si o tātou atu nu. Ia, malo, e se tau o le bele wa sau no iai. Wai, e masani lo follow ma mata i por kalambe fo i o le TV, location, e le ngata location i Peletania, ia whapena fo i Australia, ia mai nei New Zealand. Mai e pe e fōlinga mai la, e o le variation o le tau o le minga le se sengo o le fufu i mena, pe lata i se shopping center le fale, pe lata i se fale whatalipasi, o a onga le whanau, ia ma tūlanga whapena lata le fale mai. Ia ma whesu ia i lava ia le tau o fale. A whaida, e o le iai ia se meo se fale i le mea le masalumia whape o se flood zone pe e whaingofie o na lolo vaia i lea taimi ma lea taimi e lea ngai tala o le tau ma ti munga ti tele. O se tiu te ia te oe lau wha i loa i le tangata le mana o le fale le tu i e iai le wha whita aulu i o loo whea ngai ma i ma mo waise li poti e bāl malama i le tangata le whi wha tau le fale. Ia, taua tele lea facility, lea taua o na iei i cases fo i na tutupu o na e te tau lava o na e whai loa disclose ia nei mea i o tātou tangata, especially le tele fo i o tātou tangata, whatu a whaadongo lea upo le flooding zone, but o oe lea e te whatau whale po oe fo i le te sosoani i o tātou tangata ia wha malama le lei, a wao a whapia toi whatau no whale i le lumanai, whainga tā ia na toi whatau
ona o loa taatia lelei lava o iai foʻi maps ma mea faafaiogofie ona matou avatua ia te oi ina ia au tilo iai pea faapea mai o loo fale 5 po tumoe sauna alu le miliona po se mea faapea but afai o taatia i luga o le map le o le flooding zone faigatā ia auā foʻi ua malamalama tagata a ona gai lologa me faapena faigatā na ia e pei e tāua lava ia o laʻu galuega foʻi e tatau ona usu e suʻe polea le tausaga na flood ai area po ani mea na tutupu e lē gata i luga o le land lea a o autafa foʻi ma le area le iai le fale po o ani mea tutupu ina ia mawhai ai ona malamalama nei o tātou tangata i le hanga i luma awai i le whapea o tele lawa ainga i le nofo i pia i le fale i le olanga atua pa o ina fo ia lui foi lalo le liu o lo fale pe a whai lava o taatia i lunga o le flooding zone a e tanga whatu i tae ona tu i lunga marketi pa ina tae ia na whaatau o le fisili mua lea tangata o taatia i lunga o le flooding zone i e poloani ia o le taimile o e mwhaiona wha amanulama iai Malo, e se lal tāua te leo lau ngā ruenga e tauna e wha maoni you owe that responsibility and obligation to the buyer a wa o le e te silafia e le no fo umi el tangata i mai e le te me sui ai a o lea la wa e whai e le whautuanga ai o la whaatau le whale ai o le ale mawhai o na to e whaatau ese atu le whale mo seisi tangata i le lumanai a whapea lai e whaasala lau se whale ai whai mai ele mele ta o le fixed price o le alea mea ai whaafifeo na ngā ioi mga lue a o le alo na tūlanga tā ua o le uta mai o le whale ai e lunga le fixed price. Okay, yeah, Vasily. Fixed price can work really well for buyers because olaua iai le price I lunga le taimi lea a olau paketi fo I le whetau I le lei ma le price lea e mawhai fo I la ona ave iai lau whaingofia ona ave iai lau offer a walaua e lua o le price le lua mana o iai le ona it works really well mo tātou tangata fo I mesi fo I la tau o loo tilo la tau paketi pe talawhia ngai ia ai mase foi pe a whapiwa mana na o tele le whare lea e mwhailona tu I ei lau offer according I le price lau asau e le whapela e tau foi na awe esi na tau whaapa ulai titi ina ia mawhai ai o na e mwhaiona negotiates foi mamato Ia, na alau e tau ole upule na o negotiate tawa e na lena tau whanga tua ilisi fasili Pea whapea o le ua tātala ndoa nei, ma whitutu na I a tau o le whale, o le ale tāu o le melea, a watula utala, a mailau ofa, to e tali atu fo. It's like countering the negotiation. How important is that, and how does this work out for the buyer? Yeah. Sa ua tele na Vasily, tele na iu tātou ainga, sa mātou ngā lulue, o le tau whale over le miliona, o isi whale ia o lau ngā luenga lea, aluatu sau, ia o malama uma I tu uma, I mawhai una ame iei au point, ia o te sa amilo le whale o mea lea, le whapea, e te tau ona pa uma, le tau o le mea lea, e whaifoi la o na o whamangalama I lau clients, a whai e ama, ia e fia le mea toi fixa I o tau whale lea, ia whai o na disclose I lalo le taimile whaile negotiation. Ia o ina la, e whaifoi lea o ngā iale le building report, because mai le building report, e mai uma hata o le mea o lai wha le tonu whale, o uma whaile renovation, but there are some other stuff o lai in a nā I lalo. Ia o le mea whanai le fi te lele ona, pe a whai atu la a whaile building inspection, e mai ele report, o points la ia o mai, o points wha ia whaitanga ia iau, ina ia mawhai ona pa ua mai le tau o le whale, pa sa te inga si a inga whato a umanei, ona settle in la tau whale, e ono potu moe, ia o le tau o le whale 1.1 million, but finally le negotiation I pe tolu vai aso, lua vai aso, wa maue la tau le whale le miliona 5 so it saves money, but there's so much negotiation happy, and yeah.
So le angana luanga lue ma se tangata e te tali tonuina, ma se tangata e mawhai ona e malama e mo I lava le tātou e tau te talanoa pe le inilisi I le basics, but there are some other things e mawhai foi ona mātou fisosuania tu ai according to where we are at the moment in our experience. Le malo fa te tele lava ya te o to fine wai le telefoni le na le to mai tai Carolina Johansson all watasi o fitu tolu wiva fitu tolu all watasi o fitu tolu wiva fitu tolu o le professional real estate agency nai papa toitoe te wala au ai ona fa tonu le o le taimi e te lua feilua I ai ma whaatal noa lau mata upu I se whale fia whaatau mai ia pe whaatau e se atu fo I le whale le ainga whafta I lava mo le tātal noanga ai la fotu ia le nei awa noa ia a wafo ia le tala muriburi o le nei aso ia e tātele I tau mawaya o whaafonga bai le atunu. Ia, whaftaitele le a taua, e ango fia lava ma fia e au auna I o tātou tangata Samoa, para au mai, pe a whai wa e finangalo e po e mawhawau fo e whaatauru whale, pe ei fo I ni fisili tāua ai le I tuua I lungon o le maketi, ia a whai fo I wai mawhawau e fia whaatau se whale fau mo le ainga, ia, I le ngata o le sinaya e mene, ia e whapea fo I lo nei tangata, ia, Elena, I le eise stress, I le eise pressure, I lo mawhau pe whapea, po le al whawhea, pe whapea I le whai mea lea, ma le mea lea, o lo iai lava mātou e mawhai o na fisosoani mo oe, ia o lau telefoni o le olu atasi, o fitu tolu wiva, fitu tolu, olu atasi, o fitu tolu wiva, fitu tolu, Tele Radio Samoa, manuia tele le tautua le tātou host le nei aso, ia soifua ma ia manuia, o lau auna whatawa Carolina Samau Johansson, whaftai. Whaftai tele Carolina, alofa mo oe le tua fine, tātou wheloa I pea ai whasoifuhia mo le temi nei. Ia le nā Samoa tāwalunga tuai, ia whasoifua. Ia le taladoanga, ia mafufonga o le tātou por kalambe malu I whale. Le whale tua e mele palamo, ia malana telefoni e te sosan wai ia te oe, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, ia whapena ma le tua file, le te maita ia Carolina Johansson, ile o lua tasi o fitu, tolu wiva fitu tolu. O la tātou o e tāle pese, e mawai I ai foe, ia mawhaftai e tuai foe, I le tātou li insinia, le tō whai a whongabua, e pōle whtalinga foe I hase umanu Francis Ioane, soli alusa o le whale, mea ngai le inga kupu whale velave lunga le aula, o le alusa o le whale. Ia, foe mai, ia o na tātou whailoa I aloa, ia whapitoa lea. Ia, ma whamanuia, ma whawhailoa I le leia tuai I a te oe, I le ngā ngaifo whaiva o Samoa I le nei aso, ia ma le pese mai ania e teru mawani atoloa, pūlea o lau loto. Hey, I told you I'm back again. Ishigania, hey, mawani atoloa.
ole ita. Ai ole leo ina fatupu inai ole misa. Lauang no samo ai o ngati tonu ai ole alofa. E pe ona fai mai ole tusi ole tu tonu le na. Ako mai no so ia ia ile situ. Sauni na malo e pe ona feta lai mai Yesu. Tali tonu matau fai tatu te sama vali lana upu. Na te faali tino atu matu la tonu na file mu. Ai e mana tua sinile na te pone lono loto. Mai lole na te fia e pene ono. I don't know, baby, that's you. You got me, baby, I've got you. Baby, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before return. Money is always there. I guess that's so we don't have a lot. At least I'm sure for all the things we've got. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long. I don't care with you, I can go wrong. Then put your little hand in mine. There's no hill or mountain we can climb. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I've got you to understand. I've got you to walk with me. I've got you to talk with me. I've got you to kiss goodnight. I've got you to hold me tight. I've got you to won't let go. I've got you to love me so. Yeah, yeah, give for my inner brother. Breaking it backwards and breaking it west to the wider. Okay, you don't stop now. I've got you, babe. Woman, I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Right, this is the Crown Music Channel for you tonight, about the people. We're taking you back to the old school. What I'm gonna do is leave a bit of after the old school jams. Check it out. I've been cheated by you since I don't know when. So I made up my mind it must come to an end.
ole nā whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā luenga mana ngā ngai fo whaiva o le aturu o le nei fo i aso lulu o ngā totonu ngā le mbu o le vai aso. Ia aso fo i tae au o le whatawhiti o le tautua ma le au unanga mo le nei fo i vai aso. Ia matau walu ngā tuai ia ma le au unanga le whatalanoanga le porakalame o le malu i whale a le whale tua ia e mele palamo ia whapena fo i ia le tua whawhine, ia Taralina Johansson. Mai o te whautuoina lea tunu. Whao ngā ia tātou au o nanga nei. O lo o ngā luru e alo matama whanau, o li matama i tai o lea tunu. Ia mo le sōsoni fo i le tūlanga o lo o tau mawhai e wha manino ai. Ia le awala e whatau e le whale i le tūla whono. Ia, mala au le telefoni le nā, whale tua e mele palamo i le olu fitu valu, tolu fitu valu wha valu o. Ia, pole tu mai tai whatau whale, ia Taralina Johansson, olu tasi o fitu fitu tolu wiva fitu tolu. O le whiawhia nei, o le lona tolu leo aso, o le 7 days of Christmas. O pesenga o lo valauli ai, le mamalu o le atunuu, o e mātutua, o e whaaleo ngolua, o le tupulanga talavou se yo o le whanau. Ia ona o le ngāruenga so tau au whaipaanga ale si ufongo Samoa, le Radio Samoa. Male e kalesia e whakasapua sei, e ina i mangele, ale sunga le whaafengainga le to ina. Le sunga ia Victor Powesi ma le whaletua, ia whapea fo le mamalu o le ekalesia le pua sei. I lona no whaanga tolus fulma le ono. Winthorpe Way. Tolus fulwono, lata, ile mele masani una whai eita alonga le tamnusanga la kapi, ale aukilani Samoa i mangele. O ina tale i tū lai fitu i le fiafia nanei. Ia ona whapena leo tala fo i a whaitoa o le malu tāpuai. I le whaonga ino le lātou hall. O la e whafonga i le tele o le au whawhiwhia i musika. Ia o tupulanga tala vau o lo o wala aulia mai i Samoa. Ia mo i nei aukilani. Ia o le a lātou poto ai ma pepese ma pati patia le tātou whaatali atu i le whailonga ina o le whanau mai o le Masia. E lona ua o le malo o le li o le file mu o le tupu o tupu. Le li whaolo Yesu Keriso ma le tongi ola na ia whaia mo le lalulangi atoa. Ia, e lo toi mamau. Toi se fulu ma le li baso. Ia, o atu lea i le aso Kerisi Masi. Ia, ma le wha moe o le a maua se Kerisi Masi fia. Masi tausanga fau fia. Ia, ma le manuia. A ngā ila iai, pe a whai le se mea e te alu iai le fiafia nanei. Uta loa ma le whanau. Awele to māmatua ma le tina matua. Toso iai o le wheelchair. Ia, e mai mo hai ma whaafonga i le porakalame. O le fitu aso o le Kerisi Masi. Le pua sei, le kalesia, le sunga i le toina. Reverend Elder Victor Powesi, male faletua, male mamalu ile ekalesia. 7 days of Christmas tonight. The doors open at number 36 Winthorpe Place in Mangere. It has been a partnership between Puosei Ekalesia and Radio Samoa 15 years ago today. Te leo nātou sanga o ngā lue whaatasi mai le Radio Samoa ma le mamalu o le Ekalesia. E le tau mawhainga au mai le nganga o le Kerisi Masi e tau wala mai i pese pesenga ma whaafia fianga. Ia o siwa fo i mga yoinga e whaitanga o tala. E le alalanga ina o le anganga o le Kerisi Masi o le fia ma le file mu ma le saunga le mu. Ia le nā. Tolsfurono, Winthorpe Place, i nā, o Winthorpe Way, i nā i Mangele. O le ua tātou le tu la elima, o le tātou wo i a tātou tala fō, mō le
taimi muri o le nei fo i aso ngafua, aso lulu. Ia awa fo le whaafonga tā pua i le tunu o le au uranga ma le tautua a le whaletua ia Miriama po Murray. O le sui o le Radio Samoa mai Sydney i Ause Tālia. Ia, tātou o mailoa. Tātou tala noa loi le whai unga na whai le whaamsino ngāna le nā. I le ulunga li i fo i le o sa i ama li tia mea mai le tongatuki. Mai i Samoa. Ma le la por kala me fo i le o le whale o pi inga ma satani. Si mai le whaafonga. Lava malo so fo si mai le whaafonga i talafo o le Radio Samoa. Ua whaitio ina Trump ta i o le atu Europa o na o le vai, ma wai ata ua fo i ono toe whaatu wai te isi le langolango a Amerika mo Ukraine. Sa no Trump il whaataranonga i runga le porkalame le Politico ma o lo lipatia le BBC o atunu o le atu Europa ua le ma whai ono lato whaatontonu reanga i ato tangata i o lato atunu ma whaatino se ngā yoinga e umai le taua i Ukraine. O se whaamtaranga o lo Italia ni e le whairau tuse le vai whawhole United Kingdom o Yvette Cooper e whaapea o lo ia wa aia pea le malosi o Europa e meisei inivesi ua whaia i rei tūtau le puipuinga ma le fesoasoani tau tupe mō Kyiv. Ina ua whasiringia le porkalame lea Trump i sono finangalo pe ono whaamuta e Europa le taua i Ukraine o le tadia Trump o Europa e na o le tautitala ai reise mea e whaia a lo whaawau pea lava le taua e leo maea. Mai initia wa sosola i Thailand puro le wharkalapu i Goa i initia le ana sasawa nei se afi maariri waitanga te to o sururima i le aso sana tenei. O ripoti da tamai le BBC wo whaeroai o le auso tama e ana le wharkalapu mana sosola ese mare tunu wai whato ana o le nei tu la tano na mai al whalamlawe. Pamania mai e reo intia o le auso rea o Zarab ma Korav Luthra na anga iane se whainga malanga mai initia i Thailand ai whato a mai al whalamlawe. E tari tonu le auso isu e na mafua na sa saule afi o mea whapapa sa whai e tonu o le wharkalapu. O le toa tele o e ua maaririu o le au whainga ruenga a le wharkalapu le nei maisi tu risi mai Delhi. E toa rima isi o ro tong whitia pia i le whanamai. O whesota i nei rāre o reo intia i le Interpol, mō se whesosoani le saidia o le ausorea ma pueina ma o ta ufo i reo i roa i rawa i alanga i o inga ua whaia o lo taunga whai e sosora e se maleo. Wa mai ta wina le ese o manatu whaaria o tupulanga taravou a me se whaile au mātutua e winga i de sā ua amata i de so e re mawhai ai o na toi whao ngaina i rā tau ralo i forsurono tau sanga le mātutua le social media. O ia suinga i de tūrā whono o le Online Safety Amendment Act rua whelua whaa o se fuafuanga le māloina i atu ina i se tali mō le tere o whawhita auri. O lo aunga tonu le sa iria rea ma puipuia i rātou e lalo le taise furu ono tau sanga mai le mia o ni accounts ia o nanga e runga o penga ta wha i langi. O le whina o le māloma i rātou lango i rea swinga o le whainga le nei o le a puipuia e eita maiti mai a whianga i le manuia mai le whaongaina o penga ta wha i langi. O whaititi ai whainga wha mālosi ina ia ma whaititi ai rea manoa i nisi tūranga le reirunga o penga ta whaerangi. O le amata wha mamaru ai rao rea sai rea so o whaeroa i nisi sa whaatara noa tarafou e whoringa o misi sa isi vaenga tele o leolanga o nisi whai mai o taria ina e taria ina le nei whoiru tau moro latu rava le rei ia o nisi o matua whaeroa le rei fia. Wai mai e rei ropo o a whir a masani ai le re mawhai o na whao ngā accounts i au aunanga e pei o le Facebook, Twitter, Instagram maisi. Ta ue nistu singa o le whao winga ina moni o le sā e awe ai le whao mamawhai au aunanga i a social media ma si te pupo o la asanga lātou e lātou te whaia e pui ai ta maiti i laro spuruano tau sanga mai le whao ngā ina o ni accounts i runga
o lātou au nanga. Tala mai New Zealand, o le ri reo tua ia de tatui se tūra ua pāsese to o rua nungo se pasi whērua i East Auckland, o le atu la i le whaamsinonga i de so. Whaero mai le Radio New Zealand, sa whaere so esuenga, ina ua mariu reisi pāsese pe o na tā ua e rima suriva tausanga, mai manuanga mai se naifi a o leisi e whasa purutasi tausanga o lo manu ati ngaina. Wa pu e reo le ri e tolu surono tausanga, mai le o ngā tonu au kilani le asaranafi, ma ua tā ua le ripoti o ira ua umai to lua o pāsese na afia, na marangane le pasi e pe o na tā ua mai Glen Innes i Oraki. O le tala leo e fōringa le ieisenga i oinga na whaia e ena o spa ia, i le ua mōria e onu wha o sofiai le tupo le nei wha lewe lawe. O le tangatanu o tonga e wha mautu i New Zealand o le immunologist po le fōma i e whea ngai ma le tong fitia o le immune system o le tangata. O ia whaeroa e tā ua le whai o tui pui mo le misela e maisela vai a inga o sauni mo whainga malanga o le kibisi masi i isi atunu umano o whanga. O le fōma i o Dr. Chris Pulu Ivea na ia whaeroa i le Radio New Zealand e se mai a fiti o New Zealand o atu i le varusfurua pasene o tamaiti o mai o na whai atui pui. E tolu sepulu i rātou wa awhia i le teminei le misela i New Zealand, pe ona riputia le Health New Zealand, o tā ua le rifoma i e tā ua tele le whai o tui pui, au le i o ese mai mō whai ngā malanga. E tā ua le whaatara noa o tūranga tau le puipuinga, au le i tu ua ainga i a whaatu mawina i pea le saunga le mō. Tala ia le video sa mō mo lau whaafonga mai nei fo i aso, manuia ngā nuenga o whenga iai. E ale nā taualunga tuai ma le whaasalawina o talafou le nā mai le Pasifika, mai si atunu o le langi, ma o le nei a solulu i le tautua. Ale whaletui a Miriama po Maure alana toa. Ya, o le Radio Samoa le nā o le sui o lo whamautu i Sydney i Ausetalia. Toi whatalofa i le tawhatolu o le wanofo Samoa, pa ia fo i mo malu wha le malo, pa ia mo malu wha le anganu, ia a ia mawalunga se vi inga o le tua. E si ia ana o auna, le a inga sa le vi, ia a mai se fo i, o au auna tutofi e le tua i whata whaitaulanga e fia. Ia ma i la tau, ua malolo manu malolo retire pensioner. Ia sa ta se fo i le ngaluenga ona ole asuasuina ole i pumai o le ola. Patalo whapito i tamamtina mātutua i mauta malawa, whapea fo i whale o tangata mātua. Ia maise fo i o mauta ngase o lo whaatau to liain, ia pulu sio to whanga whapea fo i le tau lia o le whala. Ia anga lele i atu le tua, ma ia whapea nā fo i o na tafi i sea, ia whaingata o ngase mamai ua maua i fo le tino i le soifua matua. Patalo whapito i lunga le tātou apia fōlinga, the Facebook page, ia mese fo i le tātou YouTube channel. Ia maisi lava fo i fola o le social media, o longa mafuta mai ai, ia le pa ia tele le mamalu o le tātou atunu. Ia manatua i fo i le nei teimi i nātou o lo o asi si mai, i tā whaonga mai vai vanga fo i o le nei vai teimi o le tausanga. The festive season, Christmas and New Year. Patalo fatu le i atou sa vera, se yuli i a te oe, i lo lātou i le taima le lātou i le ala, ia e maise fo o le lātou i le ea. Ma lo fo i o tō whaiwalo Filima, sa nga patia i le nei vai aso, ia me se fo i le nei aso, i le tūlanga o le o whaiwa, o le ngā teifale, o whaiwa o le vāte tea, ia me se fo i o whaiwa o le tuasivi ma le tuavau, o le au te vavai atu, o lo i ai, ia nisi fo i o lo malanga mai, ia ona o le tūlanga o le vala upa ia le tua, i nisi sapele i loto manganga matutonu a inga ia bobala au i le tua e oa ia sofia fia maso se taimi lua se fulu fai tu la fitu aso le vai aso maso uma o le lalolang o le tausanga ia ele tu uai le pule le tua
O whaiva mamalu pa i o le tua na o i ana te au mai, o ia fōi nā te toi wha fōi. Ia, watu ai ia māsua suatu vai mālu i puenga, o moli atu fōi i wha mawhanwhananga ma wha maisenga, ona o le tu ua o le malo. Ia, wha pēr fōi le usui o le whono, ma le wala au pa ia le tua i le ngata. I to tonu a inga, wha pēr fōi e kalesia, o wha la puputonga, ia, ai mai se onu umawhio anga mai tu malo. Le ngata i New Zealand nei, Samoa, so se tafa o le lalulangi. Ia, mori atu ai, ia wha mai senga malo, wha anga momo onga le nei, mo o tau o lo o mawhatia. E le loi mata balingi, ia wha pia fo i le loi fonga pa u. Ia, ona o le motusia o mawhtanga. E hala i le maliu maleonti, ma le bala au pa ia a le atua. Whatalofa i o tātou a inga uma, ma whaamdi atu le kirisimasi, ma le tausanga fau i New Zealand nei. Ia wha pia fo i o tātou uso. E sua ma vai whanua, tuila ma manua, whatalofa atu le atou sa vea i a te oe. Ia mo tātou a inga i Australia, tātou a inga i Hawaii, tātou a inga i Amerika, tātou a inga i le atu Asia, o te wawai atu i le polokalambele nā, o le uso i a Moose, ia, ma le polokalambe mai le atu Malaysia, ia, aloli uso, tālu si o le amoa se kilisi masi manuia, ma le fifia, mo oe, ma le tolua, ma le whanau, ia awa fo i fuafuanga lualu mamao, e malanga i isi atu nu, pol malanga fo i asiasi i Samoa, tā ua tele le nā, ia maua le saunga le mua, pa maua fo i malea manoa, e feila i ai maa inga, ma uoma e maa sani o lewa na vāvā bala bala, ia ono o wala aunga o lo whea ngai ma o taupo, a onga, o tā longa, o skolasipi, ia wha pia fo i nisi wala aunga wha apitoa, ale malo, ua o atu ai fo i rea atunu. Ia masamo uma i tawhai fio le lalulangi, ai mai se le valo tātou atunu pe o le taibile nei. Ia, o no whanofo mwawai mai po aia watu mai Australia, New Zealand, Amerika, ma Hawaii. O lea se saumoria, o lea fo i se oso, ia, e mori ta i atu, tālo whai. E i fo i tangata masani, o le mele alu, fo i lele sa ele atu lima ma whake, a kulu whakawhakawatu, whafonga le tenu. O se pulu kamu fo i po se sukalaki, e alu batanga, mō nai ta maiti, ia mai la tōlo whaamuri mai. Ia tau la tō, wā o te lō le leile matai ai o si o te nāmana i o tua whawhine. Alu, e le aia ma se whaata mala i le tūlanga, o le tāpena ina, a wai te lō le lei. O le mea mua lea, o le chili pin te le, fo le mua langa i lunga. Se iwa ai po le ale mele na batu, o tui, o oysters, ia whapena fo i meo pāua, o le maso mata, o le maso vela. Kusa leo ufala ua kule me ke kaunga e aluma ave i kirisi basi le ngei. E tongi i aipi supo i tonu, o le ham, o le meo le lau mamoe, mutton flaps. Mena e ave. Ia taunu ulo i Samoa, le mea mua le nā. E tango silo matua i ai. O le tui, ia ma le oyster. Ia matipi mai ma le pāua. Ia na whailo lea o le nā silo matua, talo whai mamu. O whawhongwhong mai la o lo malanga. O ni ngalo ia te oe. E te le sa wari fo le ma e sa ele atu whapena. E mauli mai o tafu. Ai le whapeo whatonu atua o ele me te alu. Al me e whako kaunga whai. Kia re whako e afo e ke alu e whai. Ale o whako whai. Ta ua le nā, liwa ngofu ma wawa ai mai. Whatali mai. Po le ase mea le watu ma le tangata. Ia no o lola ile le teimi e whamawai e ma le tina. E te ia ma le tai au. O watu, ia. Pele tonu, o le a uaru. Mai kia alui whea. Ia kangi lo masilo matua, talo whai.
Ala alu lai le se umu le se me o tapena na failo le ai. Fase fulu tau sanga o alu masau. E te lo te alu ma u se mea i New Zealand po Amerika. I le mea sa no ai ma Australia. E te lo te alu ma aveseu. E le masani o na usau ma mai se umu pe awa tu ua Samoa. Ai au ni ngalo. Ia se me ai a e tau nu ula i Samoa. Ia mana tua le te alua tu mara seafood o rao. To tele tātou i nei e fie le seafood ma marama lama i lau pae le mea. Ai tau nu ula i Samoa. E lua le le ia whangusea. E ingu maka kuai le awala. E le se me ina i e. Kamala popo avoy avec efia mai lima se ful fa comme ska fun min ka fun se lu ya nga halu ale ka vale ala fa tu pe la fa ku le me fun ko la fun ta wole na ale night tala tu si lo matua ya le chilipin ava ai me le afole le ma folo le tu uma mata lu ile pitoitas le flounder Ya, tasi le la ma oi, o leo ki kango e ka waku mea ko ke o ma ave soro ma oi ngā ngai wa fiu fo e au au wivi me oi a i vi a vo ia sa moa la kou ia. Ave ngai flounder ma le loa mai e le tina o le ai. Tau titi a tolu spulta lai le kilo le flounder. Ia le na, mo lava na flounder e lima. E lima aso le te iai o lima fo ia so a iei flounder. E se tala avatu fole le fa mata ai ia le fa longo mai le atu no me se i la tu la e a fo e tafe mai le fa u i sa mo me wo kai ma ngai o so le di le masa ngalu ma ai boli maule le tama ia le tina pe se me fia le na a wele alu la ma se kupe alu ma ave sa chili pin ngalo o seafood e wane ta mo e ane ina ilo o le matua matu ia le maso mata le maso vela ya nai me fa pena so sonia tuai ilo walu le iso oso pe afa le mele na o le kangi alao la le temi fo le asau o fa tali po initial lo fatu nai te lo le leia o tupe palangi ka alo i Samoa. Mata alo i tangata. O tātou ainga. E te alu se mai o. O si mea mai i. Na paole mea langa. O au malanga e taunuu. Ya, e le toi whaati ngā ina. Le mawhawhaw lo matua. O le ase umwe whai. O le ase mea mai. Sorry, Mum. Yo, ta filo I fo I le masina. I fa lave mo me fa ye. Ya fo ya si mai ai. No mai leo la tole no le toi fa mananto le fitua so le vaiaso. O le kilisimas. O lo fatino le afia fidei pe atale tu lai fitu. Te tala fai toa o le malu. Ma le hola ale e kalesia le pua sei le fakasa ina. E le pitonu o mangele tolus fulu maleono Winthorpe Way o le tuatusi le na aluma ave iai ia tamaiti aluma ave iai tamamti la matutua iau te loa fo ilava e le misi a fo I masanguisi ma finger food le fiafia na neipa o le faise mea ia le kou a inga nga iai ina fatalofa le tamamatua o le tātou ainga le fionga ia masoe ia Iosefa ia fa pe fo ia le tamama tua ia tui mavolunga sa o falo logo tu nei o le mafutanga le faliu nei le la le mafutanga le a tamam tina matua le o te ia le tofa ia le mwenga telinga le mwenga tele ai Edwin Puni va pena fo I male afionga tofilau Esther tofilau male mamalu le Asa Foundation ia va pena fo ia le to I le matua le aloli ia fionga ia fpulea a semi fpulea I ma le faltua ia senema o to uma langulango ina lea ma ftanga tamam tina matutua o le faliu nei le la lea na malanga mai
ina ua manuia le tātou sikiseni lea na tātou whinawa nei, o whalangolongo atu. E iei se tina ua wala au iei lea tu, ana sau i le whainga malanga lea, maualon sikiseni. E le 11 na taunu umai, au ua wala au iei lea tua i le aso e ana nafi. Ia, vea fo i le dei awa noa, moli e tuai e lo whaanga ma whaamisenga ma whaamawhanwhananga i le mawhtanga. Ta mamtina mātutua, tua asina sina, o le whaaliu nei le la. Ma le Asa Foundation, ta lainga tele ai, ia whapea fo i le mamalu lau tau tainga. Whawhitai leanga le lei i nai o tātou ta mamtina mātutua, ia mapora kalame fo i o lo whaatino i asonga fua mua o masina teitasi. Ia e whailoa ia i e whaile pele swipi, whaile mu, ia ma le pinko, ia whapena fo i nai tau mawha mama. Ngā o inga ese whawhiwhia i loto ta mamtina mātua. Ia, moli atuai, ia lo whaanga ma whaamaisenga e tu saimala wala aupa ia le atua, i se tasi o tina matua. O lea fo i maaftanga. Whatalo whapitua i le tamamatua, le fionga ia au mua ave, ia malwhalitua ia au auna whapea folu no whaalo ma le ainga lii, ia ma le whaamurianga fo o le kilisi masi ma le tausanga fo o pole. O tātou e alu whaasolo atoa e le tāo fia le tātou vai o le ola. Ia e mamoli atu lava, na o la e manatua lava, ono whaanga uiai i o le tātou pai o le ola, ia e maise foi. O le telefoni na le atou sa whemo i la tau fo i atunu i mamau. O lua tasi lua i wawha fitu iwa lua fitu molo soifua ma lo ina. O le aso na nafi o leo o whonga i dai, le tūlanga tā ua tele o le iai o le malienga o Samoa. Ia lea ua talia i nai foi, ma le tūlanga tā ua o le whaatanga ina. O le vaalele, ma le fua vaalele Australia, o le Qantas Airline. The Australian, te toi whaafunga le talata ua le nā. The Australian airline Qantas will launch new routes to Samoa and to the Gold Coast from mid-June 2026. Now, both services will operate 3 times a week and will begin from June the 16th with tickets already sold and online. Vai, o lea so, lea na tatala aloa iai ia le tūlanga le nā. Le anga iai ia malanga, mai le Gold Coast, Brisbane, Australia, tolu malanga mai anga i Aukilani. Ma le tolu e malanga i le alu i Samoa ma le sau. Wha tolu le vai aso. Vai le tā ua tele. Au le lau amai ma le latou pasese masalo le one way lea, o le tolu se lau fitu se fulu tā la. Anyway, ma te mua nei, ua toi lele mai i le Qantas, ma ua tolu ai fua wa lele o le tau vaanga ai le latou whinaunga. Mai ta tau ona fisosoani ai le pau maulalo pasese. O le awe i le Qantas Airways, popole ai fo i male New Zealand, Air New Zealand, popole atu ai foi, ia ma le tātou fuawa le Fiji Airways. A leo o saunoa le fionga le li i Palemia. Ua fono nei le komiti whaapitoa lea ua maea o na fili tānganga. Mō va lele te tele e lua a Samoa, e te tau ono o atu, ia uni po o iu lai lua fe lua sifuru maleono. Ua felelele ai. Ua felele ia e ilu mai I malunga I o. Ele va o Samoa ma New Zealand. Apia Auckland, Apia Wellington, Apia Christchurch, Apia Brisbane, Apia Sydney, and Apia Melbourne. Yamalesi lana Apia direct to Hawaii and Apia Hawaii LA. Oka ele tele routes ai mai se. Ele ngata le talia ina ele malo talia toso mai tolu ele Qantas Airlines. Esele ta wole melena. Fa mama avenga a olo o tapena ia le tulanga o le iai
o le tātou whawalele lua la popoa. E tau no o atu ia Iulai o le tausanga whaua maea. Tā pena uma mea uma te tau na iai peo no whai atu i le vai aso na se ima vai atu nei. Na o tala no atu wai i tāpenanga ua tātou lata ina tuta inu umaneia. Na tau nu le moe mitinga a le whainga malo a la auli ma le whatutua i le atua Samoa utasi ma le whainga malo atoa Samoa. I le toi fo ia i tua o le a au mai valele. Io ta ua le na. Ia vai la e lisi mele te whatuai nei. Lea la ua whaalau i loa e le fionga le li pandemia. Le tasi tesi ma le 5 biliona tana o le ua tu mai. Le taimi whatapula a e te tau o na tātou whaongai nei le tupelea. Taftai. Io ai se sila fo ila ia i de mea leo no fa ia tu le tele o mea lofo le nei kilisimas le ua tala ua whaatolu nei na alu le solo o tamam tina matutua ia whatasi e fo i mae iai mana onga tu mau o la fo ua wha solo le process o pepe fo ua whanau mai i le atunu matali o la tau whaamnianga Qantas International and Freight Chief Executive Cam Wallace said Auckland was one of the airline's most important international hubs. And now it will be the first time Air New Zealand faces competition on the route to Apia since Samoa Airways stopped flying back in 2022. I like Tau alai lile alka ko ka mai vale le foi le Samoa Airways aluanga i tuila ya ma aluanga i manua ya malele mai i tonga nena mo waile la tus full miliona ta la polo fiti tupe fasili ile amatanga o le te usanga le dei o yala ina la titi le tatou va ala la vai fe so soni e mo wai nai se leni tu ina tu le malo so soni le tatou talafat tau le tupe male paketi o le luafe lua salau lua sfulma lima po le luafe lua sfulma leono ta ua le na o vaenga o le o tatou tilo ne iai ia ai maise o tapenanga mo whabalele i lua sa mo ua whamoe nei ia ta fefe Tasi tesi bale 5 biliona ta la, ele o ni tupe nanono mai ini fale tupe o lalangi. O tupe na wha mea lofa mai I fale tupe te tele nei lalangi. Lua, o atu nuu tātou te whaipaanga whatasi are budget supporting countries. So soani mai tātou paketi. A lela, wa leo ni tupe nono, a o tupe wha mea lofa mai. Ilea. Ele sai ngā malo, mā whauwhaunga whau o la auli ma le whai ngā malo, o malana kāpeneta. Ai kia whau, awala whau, mā whauwhaunga whau, amatanga whau, tupe whau. Sei sila la ia. A lea na tua ia ni whau e lei tua ngai ma I lātou e lango. Ia tu le e pambale I chapipi o lo whapea mai. O whea alu ia I la auli e so e mei ngā kupe. Feo ie le balo su e mai nā tupe. Ia tālu sia. O nisi e leni o le amwhaio na whaalu ise ati nae ale atu nuu I fuavalele. Ale fu ta oto ale ala fua. Wa uma o na whasoa iai le fionge le li pārmia. E pei o na utusi atu ai. I le whaio se whainga paanga. Public-private enterprise model. Partnerships. E mawhai ai o na whatau I a shares o tangata Samoa. Ai whatu langa mai le tūla whono, the governance that needs to be capped and prepared by the government. Ese le tā ua tele. Awana I tātou whaato a minoi atu e sa ili pailate. E sa ili tangata whainga luenga cabin crew, captains and pilots. Until that time,
in June, July, August, September next year, 2026. Io mai ua leva ona tātou tāpena tau nuu valele. Ua maua se fulu o pailate. Ua maua le tō tolu se fulu le au whai ngā luenga e whaatotonga ina tangata ngā lulua i lunga o whai malanga inga le waa. Cabin crew. Ua maua le tō lima se fulu po le siri e tu fōi o le au whai ngā luenga i le malai valele. Nā tau te whaatonu wina le ngā tau uta o whai malanga inga. Sili atu le se lau i la tau e ngā lulua i le ticketing line, online. E me se foi o ofisa malanga. E tau le toi o le ofisa malanga. A wa wina o tātou tangata. Online registration and online booking. Tau nua wa lele fele te so i ai pailate o atu ma le au waa e whaato tonga le waa. O tau mafa, o le marketina. Ia, ele ngata le whainga paanga ma tangata lau tele o le atunu o e mawhai o na lātou whaatino ina le ngā ruenga. O le whaata wino shares. Ai, ua au mai o fau i tangata. Ua o ta wina i le whaatu wina o le mea e tau o le stock market exchange. Io, tā ua le nā, ina ia mawhai ai. Tātou te o atu iai le nā tai au, ua tā pena Samoa ma tangata uma. A le ale tā pena ngai whaia. A ngai ampasa o le valele. A ngai i vaenga uma o stadia o loo iai e kalesia ma whala puputonga o whono fau a Samoa. I lea i tūlangi ma lea i tūlangi. O whai whe au ma e kalesia. E o e momoli ai le tala ma le sāwali. Tā pena mai. Pre-selling the tickets online. E tau nuu mai le wālele. Wa leva na whaatali mai le malanga e sau mai Melbourne. A o tau nuu fo i le taimi. O am. Ousu ngā whono le atunu, ma e kalesia e fia. Ese le tā uatele o le tātou nofo, ma tā pena pena, mo ia whaamrianga o le ao o mai. Whatalofa i le tabaitai mei avito, watching you, mamafu tātou mai Brisbane i Ausitalia, o le sunga ya tausili, Tuai Malo, talofa uso Lavania, po Lavania G Manuma, o le oilea, talofai, ta alo soi fumaria, ta ele, fatalofatu, Yosefatu Lawano, mai moatu batapua i mai i le pitonu o Hamilton, fatalofa fo i Samoa uma ma le malu le tātou tunu, a inga, wo mai masani, o lo alala ma papa au Hamilton, atalo fatu ilo tua fine pele a ingai whao Samoa ia masiona to lua ia Gerard ia ma Samoa malawa o lo alala ma papa au i nā whatalofa i le Stete o Alaska lo o mai mōma i le uso ia Tamilo a Silva Ai from Anchorage in Alaska alo le sui fumanuia whaftaili ma futa mai a moe ia la moskirisi masi pai pai. Dreaming of a White Christmas. Awa le te milene. Ya, o le te milene tau malulu is tete uma o le malo tele o Amerika. Lome tuitama talo falava balole so fumanuia. Nes Tala, watching from Hawaii. Ya, aloha to you and to all our friends in Hawaii, including my dear friend, Reverend Elder, sunga le toina tinetali ngafa, male fale tua moeava, male whanau. Talo fatu, mfamdu atu for Christmasi, male tausanga fau, tamata noa, talo falava, o Sam Johnny, ya meise foi, o le sunga ya tofa Moores. Ko kele, lo uso ya Simona Tauti, Tavita, ya male fale tua, male no falo, the Tauti family, all in Auckland, New Zealand, and as well as Salt Lake City, Utah,
and other states of the United States. E sau J. Moores, malol se fumaruia, tofoi pupali I se fita, watching you from St. George, Utah. Yeah. Whamai, talo whale polo, yoelu unga po, malol se fumaruia, whatalo whapitoa I le duoli. Lata I moe, ya, lata I moenga, ya Felice, ya whapefo I le tofa, ya le vapolo, ya o le uso, ya Tito, whapefo I le uso, ya Sam, ya whapefo I le uso, ya Tui, ya ma le tō tele lava o le tātou nuu o ali I nā I le pita nuu o Avondale. Mark Mulipola, tāla whalava balo sa I fuamaruia, o Fetu, lia ina. Hello, le soifua whaftai le mafuta mai. Watching you from Kalihi. Oisa le talo whai. O ngā walewa ngō ka miro milo solo ai. Sa memelo wā. Aloha to you. O le sunga a noa whautauta. Watching you from Melbourne le atau savea. Lo whatu tātou ai ngā umalawa. Lo lalampapa au le steto Melponi, Victoria. O nau o mai lea, o la u tala noa ma le whasoa, ina ua anga I atu I Samoa ma whasoa I tūlu tātou por kalame, o le nganga I fo whaiva, I se tasi fo I o tātou pa anga tō tino. Le polkalame o lo o tuli au pū fo I le tō tele o ana pa anga matangata o le lalurangi. Kota ma le whaleo. Toi whai o ai o kota ma le whaleo. Au mata atu fo I a kota ma le whaleo o le sunga a mauhante le asona nafi. Oka okai. O ka alo melika malo I langa ili afi alu le wila. Ele alu se swau. Matua tui le tise palaka. Eo na alu lola. Ele salalo uma koko ma meo le koko fo le ua pe. Au tu pea lona ponati. Maise le vava ai atu le lau le lei. O le no whanga. O ana o le meo le ufi o lo toto. Le koko. Ma le to anga talo I si tu. Ia le to inga tala noa la le nae o te fia iai. Tala noa ea ma iai ia ngā yo inga o lo whatino. E whapine ai atina o lo whatino I Samoa. Whaftai mo le tāra lipoti. I lau sunga mauhanta vātu o taulangi pēwhai ua pale le swafa. Ia po o le kalame o kota ma le whaleo. Sa ta ua ila I le lipoti a le whaleo. Le sunga a kota po o mauhanta. E whapea. O le uli o le so, na au mai ai ia le whai unga a le whamsinonga. Mana tua le whamsinonga le nei. A le unga li I le ngutu pua a watu le whafonga le atanu. Le ana tau fia I Samoa. O le mea taua, o le tau fia. Wa uma aso na watu ai. No atu mua malmanatu, e siampini malato whaoa ma se ia le talita o le whainga panota. O le luafe lua sifuru ma le lima. Ia au kuso ma se tema. Ai o atu. Kua pakalu a koa inga. E tala noa mai fua. Ai le iloa. E loto leanga ma tau wha leanga. Ina ua le tu malo ia tu le epa ma le hero pipi. Sauia. Na o le sifuru ma le wha. Ia sui au na toi fo I mai. Ono na toi fo I mai. Male to avalu sa ye mua au to mai fo inisi e fo ia manisi o sui fo ma to I malapanga le me no o ia o atu uma lau fa le lau le ma le media le elfia ia le ungali I le o le fale o pi inga masatani le au pala o vale le ma lau fa upsa pa uma na lau ia le fionga pa ia le tua alua toi mala kama ma isaviri le aangi
Ma losi le sa vili e kaulele ai. Le di le o kanata. O atu uma ia. Ma le vava ai atu. Ia ele i orke mea la koe i e ka moleaka. Awa fai o le feita ima ili kaka ia ukala e fai aku ai. E matua i faa lili ai lava. Ma e matua i o masulu sulu i iwi ma fatu ma loto ma fai ai o tangata nei. Upu e tau tala atu ai lei a tau sa vea i ai. Awa fai e le masisu ke pala o ke fefe. Fefe ai. Ai pe la fai i tangata e nofo sa vali masa uma fai mai se tala. Na le munga mamao mai lava. Ai le mawhai tau tala mai se mea lata mai. Wale lo le albe o iai. Ia le nala, ua matua i whiita whasolo a tora. Le ao ma le pō, hao ma le pō. Na paua le o le me lau mai. Manu ma lo le fast. Pio, whai unga whamsinonga. Whatau le palota. Wa uma mea uma. Aia, nau kou whakau pāroka fo i o kou, kou sori ku la whuka fo i o kou. Ia le na, ua whiu, e o le mea na whai i nei tangata nei, o le tali tonu wina o la auli. Ia, o le mea moni ale na. Nai to e taimi lava tā le longo le whainga pārota, ai lolo e tangata, o le mea ula, ia le na vataule na mai o le kola ma le o le mea o le matua mea ula fato i loe tangata e tala pelo tangata i na whaia le na vataule na o le se lau aso lava e tufa i le kola ma isi ma mea na umaloa after that first 100 days it's done do te fiu to e whai atu le e pamale chapi pife mai le ai o le se tupe i lia o se mea na tu e wha wawina ma alu pea morisi lima tausanga. Tusa o le tupua le nana mate ia loe tangata e tala pelo uma se le mea mi milo lo matangata. Ai mi milo to foi wa leva na mausali yaa i le papa wa tau nuu le savali ala auli ma le fast ma le lato fa lawi loina. Le se senga fo la na o media na fa nga e tu le epa malimongi malei chapipi malato fa talnong. Voi vai la to te le do mo mori le sa vali ba le to fa ina ia manino mamala malama le tunu. E o mai le taimi le nei ele ma fai o na mo se fi le mu o tangata nei le nga fo wa tango sa o i tonu. Ile waya ola. Mea sai o lato loto ma le fatu ma le fa ma volunga ma le fa sausidi e toi fo i mai e o le pule tango file kango file waya pe le waya pe fo le meo le fa ele tise e ta wo le pen le face earth and neutral then now more terminologies now for electricity or somebody that works with electrical problems and terminologies. Ele mele na tango fitunga. Tango fi ile mea wape. Was ile fast le mea la ola. Ai kango fi ko lo di ese ile waya. Ola mau le ele. Ua mau i le pē. Ia lena. E whei tai lava. A wafo o le toi ngā talanoa le au talanoa toi ma mori ma kili vai le sāwali. E tali i tangata ae manino ai ma malama tangata. Ona tali fo i leo tangata. Ma whai e loa ia mea si awali ia ma le lato o lava tau pei o meo suanga ma mea ula. Ia o whea ni mea na tali lo tangata ina ua whamaitula e pa e o lava whawhawhine e whananau. E maua fo ilta ia whita lao lato pepe kali lo lisi a soa sau lofa ia tu auto wawaila e. E tali ni tangata ma tau sua in meo anawa tau ina ia loa ai le wha mahoni. And the seriousness of this mandate that you are seeking. Le pule lea
no utou o sa ili malanga e toi fia u mau i utou lima. Ai tautou e talieloa. Nio, mate ia lo i nā e tangata. O le mea ula le mea. O le mea ula le mea. Ai o mai rama whaiwhe au, mai e whaiwhe au. E pa, o te fia whason i atu i le tau ana whatau. O le a matua i to a tele, ia whawhine e whanau tasi tolo le mātou wālota, ma le mātou aupa ia, ma le mātou e kālesia. E sa ule swaife au la unga mai, tu le epa, whaini a whatau. E o tutusa ma le fina ngalo le tua. E ngā le walu o ulua kamai au ta sauta ita ia. I le whaalau tele. Ia la ngona o whaife au ia le la unga i tonu o lātou. O lātou whaalau ilo. O i na whaalu whesasi a toa i le mea. Ia le nāla ia. O lai medias ia. Ia fōa mata. Le wa maua tai ai la vai. O wa lisi la tangata le toi tau nulo i Samoa. O le tala pe pelo. Le fai nei. Ma le tau whaalata. Tama leo ma isavili kānata. Ma ia malo whaftai lo fionga le li parmia. Ia malo tu lava mo ngaluenga. Whatalo whatu malo sui fua. Alilo. Na uma ina wha mai loa. Ia. Whailo matala le anga e wenga. Ile te tai. Ma le sunga lauli, ma le fionga le li palemia. Why do you do that? A traitor and betrayal. Ti ale ua fia le fui. O ai umai whaloa, toi whaleanga fui le palemia. Me le anga o le mole, vai tele o le mafofau. A wai tu le me te tu ai la ia le ina. Tu ai le inga le o ngā kong. Whame ki kūla ngā kong ai wai le lopo whelme ki aru ki kūai. Tu i le mea e momoli ai lau sa vali e loa i te ngata. O e le tangata sao. E te wha maoni. Wai wai me leu te whantuai nei. A whai o te tū i le tūlanga o te loa e manuia ai Samoa. E le mawhai o no toe a apatu. E mawhai o no whaalongo i me le tal no mai i tangata, which is totally the opposite. E le mwhai la o no walu e promote se mea o te loa. E le manuia ai le tunu. O te tū e la langa ma momoli le tō whā ma le sāwali ina ia manuia ai Samoa. Ai whai mai le si tū. Ia o le mātou a mio a lea. Ma le mātou tiu te o le angai o le malo. Le ai. Wa se e se ma le tūlanga o le whola māwa lunga e angai ai le tūlanga whaaloalo o le malo. A o tangata ia. Wa se e atu māwa lunga tele i le mea. Ua feita ai i le malo. Ma lātou la lafo i loa tala māta ngā e whaaleanga. Ma tau mawhai e tau le anga ai le whai ngā malo. O mea nā e te tau o le wha manino le lei. Ia a o le mānei o le teimi le nei. Ua whai ngō fie lawa. O na te tai loto mā nganga o tangata. Ina ia te li tonu ma māla malama i le sā vali. O le te mao a inga. Ma le manuia lau tele o Samoa ai le mō na o ni nai tangata e pitia. La ngona o tangata nei mana tele. Whai me whapito. Manatu na o i lātou. E le aiso lātou a nganga whawhitai. No appreciation. Wa umana whaali atu le alofa. Ai ofa mai. Eo le lopo lalme ngā laingo mai ngei mea. Ai le loa. Wa mata ia le atunu. Le whai mea alofa ala aulima le whai ngā malanga. I Amerika Samoa. Wa taunu mai i whanua. Lea sa tāpuai. Ia tu le epa. Ina ua umafoi o na o e whewa i solo. I lātou su ngā tupe i tuila ma pangu. A la e whaile tali ngā mālo. A le whai ngā mālo tuila ma manua. Ia ma le whai ngā mālo. A le atunu.
Samoa tuto tasi. Isifo. Era ko el ke kusima. Ma tu fo ia mo meu para malo a fmbia. O avel tu pele fa tu mo ia tu pe no to ai tala fu mo to wo ai. Il malanga o ta o malanga le fast, ale o malanga le malo. La le na e mali o menei. Tati tango fe furi sai. Mama tuai. A tangia mai lo me le winga fata mai titi wala on sai ile ita ile a ile le bala ulia o ia e alu ile malanga i tuila ia le na tatu se baila ile na mea ai ile tala alo uso ya mauhant na fsota ia tu ile tatu por kalambio nga ngai fo faiva a mana tua le e Samoa le lua vai aso lea au te pese atu ai lava o le unga li i nei e le te tau na la i titi ifo ile se fulu afe ia se whaasalanga tupe ta ofi ai ma wha mau ai lo la pepelo ma le o le ngia o le whaamsinonga ma le mata ngā luenga a leo e ta tau o na tai se fulu afe se fulu lima afe duas fulu afe tolus fulu afe pe lima se fulu afe foi se paonda e matua i fui ai ioe no whaatasi ai o la lima awa o lea o te talitonu na o a vatu options o mea la tu lai mai sa o le mea na o fina watu ai o le atalia e tatala e o i tua e toi fo i Australia ai ia tatau o na matua i fui ma wha pipi i ai se pond te le la ai sau loan le la malipo tia mau tolu se fulu afe lo na binga te se fulu lima afe asi ali i mas te mai ta se fulu lima afe ia le ali i o sai se fulu lima afe ia li tia mea mai le tongatuki o musu te wha ngā ia me o suafa matai o a inga male whaatasina male tau vale ai fua avane la me le whafia poto avane lola i male tau fia wa uma aso na fio atu ai o le ini tupe wa kipi mai fo le link community link Australia le tupe mau al finele alom tuola ia tipi mai fo i male tupe a stamosai ala ko ai mafua me ngutu al finele ia la lo fo la ia le autai male mafau fau muli langa e muli itala e whaelon tōlua. Iau mai whaatasi e loa ina. O malona whai tau tuspaia. Ia whaasanga lo palau vale mai a Samoa. Whaaleanga mai te itai o le atunu. Wala. O le mea lana lena o whatuai. O le unga la o le ungali i lea o sa ia mali tia mea mai le tongatuki. A whai e tatala i tua e le mea na o whai atuai. E ta tau o na totongi se sala tupe e wha mau ai. E mautino ai, there are not a flight risk. Po ua talitonu, vai le talitonu o le whaamsinonga ma leo. E le toi fo i mai leo ngari i lea. Ana whapea e le talitonu, e le ai se pon te le whapea. E pose I lunga leo ngari ila. But the courts and the police department understood and believed that they will run away and they will never come back. Ai a wha te le wha penei e se sala fo lea e wha mauai. E le mawhai a ona le toi fo I mai. Ai sea. Nanga mangu I tupe a tangata ia le ua o nei a isi ai masulu whai ai. Ina ia maua mai se tupe, ele sta mai tupe le mele. Ioe, tau sila ia I le mea na ofa ia tuai. Le ai mase me se na sasi I le whai unga le a tau sa vea le na matupe ia o la e whai tau. I le whai unga a o le I
au mai ma wha leo mai, le wha i unga lea na wha pea, na wha leo reserve. Yes, of course, I gave the prediction. Watu ia, sila. E ono manuia le fo i le finaunga a le msio. Ia alanga ui ai maisi mori mau. Maisi a fo i mori anga ua whao popo. Lea na laio na la wina le unga. Ai toi tu atu i tua. Toi tolo atu fo i tua. O le tolo ina wha tolu la lea. Lea na ufai atu ilo. Ia. E ai le i tu. E tau on tanga i masisila. E ai le wha amsinonga o whaamlia ina fi naunga wha le tu la fono. Ai a whai. E tali tonu. Ia le wha amsinonga. Ma le fina watu a leo. E tala pepelo leo ngali i lea. E le te taula o na wha mamuluina i tua isa ta mai se leni. Ia matua i fuea ma wha pipi i ei lunga. Se tupe te le. Ia. Se tupe te le. Ia, taltonu ai. Ale o le HRPP lea le a mai malato tolus fulwa fe e o mai ngungu male faa uu. Aisa, le malie. Le malie la ia. Tau ilo le ia leo ngali i. E faa le tuntonu. E le malama i tula fono. O faa silonga. Ai tau o mai a faonga. Lea la. Ua faa tala doa i le au vale. Ia tangata. Profesa fo mai lo ia. Maululunga o lato fai longa. Malo lato wa o wina. O le ti tō lao le ungali i lea i le la whaamsinonga. E tau mai ai lea tangia. O le whaale tonu foi o mawhauwhaunga o tangata ia. Ma le lato sa vali na oe ave oe promote le ungali i lea. O le whaale anga ina o le malo. O wānila. O le tala na. E matua whano no la wawai. Te tau alo e mese tupe e a fo e te tongi ele paunda le ungari ila. Ia le na. E le mawhai o na wha mamuluina. Tasi la vaenga o le whaiunga. E le mawhai o na wha mamuluina ma tu inatu. O la pepa malanga ma le tusfolau. E o ai. I Australia. Ma whaatanga atua i le malai waalele. Pe a le tuto ngia le tolus fuluafe. Ia wankila ia. Kua peng o na o lau. Tala le na whaiatu. E le la ititi le tupe. O le a whaasala i nā i o e su e mai. A wā watali tonu le whaamsidonga. A whai lua afe pe lima afe. Se whaasalanga e wha mauai ia le tali tonunga e toi fo i mai. E le koe o mai. Pea le meare in kia fo ngā punga e longa langa sol whangua wa sao mai kau poe le lo. Ting diddling 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 ting ting. Al wha momoe au karinga i kua e pefulo. Alalta lale. Alalta. Fiu ke sola. E maua oi le pefu ala uso whangua. Wafo e loma mao to ale mea e pefu ako. Ele kamo ale mangu. Ele ilo ako le mangu ai ilo ako le pefu. Ia mawha pefu lau vaenga. Oh, fia. Oh, ata e o whaku. Just as I said and predicted that the judge knows these people are lying and are dishonest and they will never come back. They are a flight risk and will abscond in Australia and will go among the Aboriginals and affiliate with them and become the same color with them, and it will be hard to find. Because why? Australia is a continent. It's not a little country. Yeah, and that's exactly what I said. The prediction
was dead true, right on the spot. You know, Lena, talo faela ia. La lela wo po fela la o su e po su se fangu o se mai fa mau se mele bank. O ngo lelo. Ia la si mela o fa tu ai. La o tau fia tu ele fam sinonga awa lava ni toe. Fai se lua por kalame a o lua no fo i sa mo esa ili le tolus fulu afet tongi ele fam sinonga ma fa mau ai. No lua fa maoni tau no lua toi o mai le aso lua sfulu ma le fa. O le masino Januari lua afe lua se fulu ma le ono. Ai ona na pavunga re vinga nga whaakanga i le whamasino. Ongo le koe wawengo mai le masino fo. Ai loa lava e le whamasinonga. No, they will run away. You know, they will run away. They have the biggest flight crew, a flight risk because e loa tu ai mata mangutu matala e whai. Nana winga la, ia ngā longa funga pretty e lo ina, ma whatalitali le teimi e. Pe o e whaise lua GoFundMe, or give a little of your love for me. E tau lo e whai atu le epa malimongi. E whai ia se kou wāwhoi. Se kou pōsiva i ngā ili peke sa. E whai e ia le, so e se sfuli mawhi. Alora ngā. A mai sa o se sfuli mawhi. Mai le bank account ala wali inga. Lalo ata awa i. Lalo na e whai atu ai love, ya. Avatu ai lo ma mena o meo predictions o meo o mafau whaunga o le mea e te tau o na whai i tangata nei mai ono tupu i tangata nei e ono tupu le sosola ma le pepelo ma le o tau whaalidi mai le whaamsinonga ya ma le whaau au pea ona whai o lātou mea valea. But, you know, what I really feel is that HRPP and all of you, Tulepa, Lele, Limongi, and Funatoe, and the rest of the caucus, and the political parties should be ashamed of yourselves. Using people that do not have the expertise and the experience in terms of the media to represent yourselves. No tova vaila ye. Na o mea mata ngā ma mea māsiasi. Wha māsiasi ai fo I mautou. Ia, tau te iloa lava e whale tontonu, ia, tūlanga o leo ngāli I, ele lava lo la malama tele le wha foina ma le wha tino ina o ngā luenga. Whaasala lau ma le tūlanga. O le whaata oto ina le lei o tū la whono. E muli tai ai, I le ngā luenga whaatu stala ma le whaasala lau. A leo outou o e whaau ngā mai. Outou whaafonga I upo te whaau ngā ina. E whaatu stusa I mea nei. Metaphoric comparisons. You were using these useful idiots. O meo vale au ngā. Lale mea au ngā. E o wha I loa mea leanga. Ma mea māta ngā. Ma sā vali māta ngā. Tau wha leanga. Io. O mea I ta o vale au ngā. E au ngā e o momoli sā vali le au ngā. Ma le pā a. Ma le whai upu sā. If I were you, you should never ever use these people again. Mai tasi po na mea tā ua tele, I le whaalongolongo se vaenga whai. Create a trusted and believable, credible media
personnel and media outlets, media people that can take your message across. Ia o tau whaatinoina se tūlanga, tau te sua ai ma ia wha ma popo mai loa lelei te ngata e ai anga waa. O le ngā ruenga le nei. E ai o lātou to mai ma anga waa lātou te iloa mo moli le whiau. E wha awhawhonga i ai te ngata. E la ngona o lātou leo. Ma tala noa ai te ngata. I le whiau ua mo moli atu. And media is part of the success of a narrative, the story, and also a political party. That's all telling now. La tatu wo. E tale pese ai se su e se avano. Oi, walu tatu teno ati. Walu ni vai aso. Ere o kali mea aki au fia divorce ia ati. Esa va magam. Me sa o le leia o sa kanga fia ko le wai fa pe I ola. Ai kanga wa pele wa pele wai o le mea. Atalo fa polonga le upena unasa malul sui fu mluia. Esau Moors for my your prediction was spot on, Severe. Kakaua, ia ka il papa ku o le vale. And everybody's commenting because you've heard me right throughout the 2 weeks and the reserve decision, and I said all these options. Sa utala no atu ai o vaenga ia no o ele famsidonga. Male vaenga muli le no o papa ilo ia fatu. A fai fina ngalo le famsidonga. Ole a wha mamuru leo ngali e o te tau ona popole. Te tau ona popole le wha amsinonga. Wai loa tune I whina unga I e whai. O leo ngali. E le kea I leo, le kea I le wha amsinonga. Na ona se I tu watu lava e o. Ai wa aile ia e o au sino mai. Tu lau le wha fonga lea tunu. E o mtatui mai lima. Ala mere wo fainge wo kilo le si sim ki me we e sas fu lima a se lima fe fo fa per ka ngi pa u mai po se a fe lima se lau po se lu a lo po fa longo me fa me kale se ke lo fa longo sa o mai ale ia leo I kala le ringa sa ve me fa mai Ele ka kauanga ku mama inga se sala ku ule ngari. Le akari kai se fulu afe, fulu lima afe, luas fulu afe, kols fulu afe. Ai va even lima se fulu afe. Fas. Aya. Saua. Saua tausao ya. Tausao I lava inga le wantu. Ya lena. Pe maisi vale pasesa. They are not supposed to release them. They are best liars, so that's what they get, is to pay, and they don't know where the money is going to come from. So sorry, Wefa. Wele akasi vale la ko. Ya le fi aka. Tau iai folinga o tangata. Le mi ngau I te tai o le atunu u le whaamsinonga le au mamalu o le malo. Le pale mia le sao whaapito. Ma upu sa la lafu. Wane. Shame on you. Pay the $30,000 before you get your passport. La kokongi ko sufuru wafe. Ala va fenga kongi le tike de koe fo I Sam I avo I Australia. Oi ka fifi talo fai. Ia le mele na ta tele. Ile baba yatu le tulanga ta tele le wai. O le mawaina le o le tato fale mai fa pitoa. Pacific Specialist Hospital in
Fiji, both specialist hospitals in Nandi and Suva. O le tātou sponsor fōle nā. O le company o whale mai matauti o le soifua maloloina whaapitoa mo le Pasifika. Iai uma tō tonga mai o te talitonu e iai le tae au. O le a sila to toa i le tātou malo. I le tātou malo tua oi a fiti, ma le to mai maanga waa uma. The special care that is provided by the Pacific Specialist Hospital in Nandi and Suva is now our major sponsor for ngā ngaifo o whaiva. O i, o teltonu e le tae au, o le awha o ngai nai e le malo, e le ngata, i le lata mai, ia Samoa. Nai lo o le o mamau i India, ma le o mai i New Zealand. E le ngata o ta o tonga, whaapitoa, o le fatu, o le diabetes, o whaata e whaatino ai. So o se ngase, o le afso soani mai ai. Ia, le tātou whare mai whaapitoa le nā, o le Pasifika. The Pacific Specialist Hospitals in Fiji is now our major sponsor of Ngā Ngaifo o Whaiva program, hosted by Leia Toa Severe, Al Harrington Lavelle. Pato e fōli whamalo, whatalo whātu i le fionga le lipule. Parvish Kumar, whatalo whawhoi, i le uso ateu suetusi sinia, le fionga ia atoa, tai akui, alo lau whau tautanga, whapea fo i le tamai tai, ia Christina, ia, ma i la tau, na mai le whatu tuanga, e vea ai ia o se board member, a lea fo i whale mai whapitoa mō ngā se ngase o le whatu, ngā se ngase o tautonga, o tipinga, whapea fo i so se mai lama. Lea, ua whesoso ni mai i lea. I sau se tau, ma se malama o na whaalawi loa lea, aloa ia, o le tulanga, o le tautua, le fo mai, ma le whare mai, whare mai whapitoa, a le o te wawai atu nei. E u ina, whaonga ina, whare mai o le PSH, po le Pacific Specialist Hospital, e a o tau inai i anisi fo mai ta ua tele, mo ngase mata o tonga o le mai fatu. I fiti ma amatu e ngā lulue i le tātou whare mai i fo i Samoa. Ia nana, na ia tātou whasisilanga, ia a o le ia male, kākua le pese lea, lo whatua i a tautou umai lungo lea la tele, lui whaalele, whapea fo i whamuina malaulau, ia, whapea na fo i ona whatalo whatuai, i le auta la vau, o li imata mai tai, o le mātou nuu i sauru whata, whatalo whatu, i le awhio mai ma le tala mai o au, ia o le a tātou o e tātou tala mai sa mōlanga, e tā lole i tū lai fitu, e tā lole i tū lai fitu, ona tu sao mai lo leo tātou whasilsilanga mai o i le pōseisei. Ai usi mai a, i whaafonga, o a tātou telefou i mai whanua, o le a tā ina le tū lāle nei, o le te alai titi o le tū lai ono. O mawhai ona awina tu telefou mai Samoa. Ona o le lango mai ala ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalo whailo tātou o tino o whelo i whoilo ngā tutonu le nei vāi aso i whiau mga ruenga o tala taulo ngolongo usi mai alau whaafonga. O li poti o tau au nei e le whare tupetu tutonu o Samoa mai pi sinisi.
Whapea au nanga tau tupe tū ma oti le tunu. Wa whailo ai le si tia māwalunga o ngā yo inga tau wha valea ma tau wha se. E wha ngā ai tupe ai wa wha ngā ai au wala o fiso ta inga te vave wha ona po nei. O le mai o le tausanga wha le tupe lua olua wha le lua olua lima. O le fitu te furu pasene o ia ngā yo inga tau wha se ma tau wha valea. Sa a fi ai fa le tupe ma pisi nisi tau tupe po o financial institutions. O le tausanga wha le tupe lo wha ngā solo nei. E ono se furu pasene a fianga lava ia au nanga tau pisi nisi. Ma o lo wha i loa ia tūlanga i ripoti o tau ni maina nei e le whare tupe tu tono Samoa po le Central Bank. Wa au mai ei se tūlanga whalawa i tele. Se wha asara launga mai le whare tupe le malo wa lapata ia malo si ei o tātou tangata. Ma pisi nisi na ia mata ala ma mata alia. I ngā yo inga o lo whaia i lunga o fiso ta inga tau i upenga ta wha ilangi. Leo lo wha i loa ia whainga soli tūla whano. O nisi o ia ngā yo inga ua ngā unga wai nisi a lātou tupe ua lafo. I le wha lapitonga po le tangata i whafo o lo tau la mua. E ia whainga tau wha avalea ma tau wha se. O se lapita inga tāua lea mai le whare tupe tūtu tonu. A o anga atu lea tunu ua e meise o pisi nisi le wha i unga le tau sanga. E sawa ai le wha o ngā ino se leni. Mō aso fia le kirisimasi ma le tau sanga whau. O le mawalunga le tūlanga wa iei le poro kalame o tina no fo tane. Leo lo wha foe wha laptonga le to mbanga mo e pua ngā tia. Wa apatua i nei lima anga le leima le alofa le official malo peretania i Samoa. Ma fesoa swani e wha tau mea whai ngā luenga e wha o ngā. E amata i pisi nisi a tina no fo tane o lea poro kalame. Wa mawai a lato se leni e tausi ma fesoa swani ai. I ainga o ia tina lea tino. E luas fulu lima awhita lale vai ngā tupe ua foa i le ofisa, o le komisina mawalunga o Peretania ia pia, e whaatino ai lana fesoa swani. Wa iluma nei o le whaamasinonga mawalunga fo la sanga ma whinaunga le loia, mo le vaenga whaupufai e puipuia i a tatau tangata. I le talo sanga le tuangai ua tatau na sa idia le no foa e ato ai, le to ono ta maitai e tau veina le tofi whaipula le pāle mene, e tu so le malo si anga o le vaenga whawhao le tu la fono whawai. I le forasanga le tamaita iloia, le fionga sa vale noa ma River Annandale Beefham, mo le tu talo sanga na ia fina winai, o lo manino le vaenga o le whawai mai aloa le palo te tele, o na tu ina atu lea le komisina o whainga palota, o le lisio suafa o sui wa vema whaipule, i le au mamalu le malo mo lana whamao ninga, mai au fia i fo i male whaamao ninga o le sui tau vāta mai ta i atoa i ai. Le to ono no fo o whaipule ta mai ta i pe a whai e le maua lea numela i le taunu unga o le whainga palota. O lo fua lea whina unga i le taunu unga o le palota tele ia ukuso, e na o le to lima sui tau vāta mai ta i na manu malo. Ma mana o mi ai le to tasi e atoa ai le to ono, e peo na ia ia le vaenga whawhao le whawai, lea e whaasino le sefuru pasene. Pei tai o lo fina ule lo ia siria le malo o lo tūna i mo le komisina o whainga palota. Wa vave le mana onga o le tū tālo sanga. Ai o lo ta auto le whaiunga le whaamasinonga o tālo sanga apili. A le whaamasinonga mawalunga na whaia le masino i uni. I le mai o le palota tele le lua o lua tasi. O lo whapea mai ai e fito a wha au ngā le vaenga whawhao le whawai. Whaasino le 10%. E sa ili ei le wha atoanga o no fua e ono o tamaitai. Pe a mai alitangi o le palota mani palota laiti po pai elections. O lo langolango le whinaunga e lo ia mo le tu wha upufai. O le wha tuatua i le atua Samoa o tasi. O wha ilo ai e le fionga i le whaamsino nga mawalunga, le fionga le i atua le Sir Darrell Clark, o le a umaila na wha i unga le neimata upu, a o le io o le taua fiafi o le aso kirisimasi. O le sawaino se tinata le vau se ngā yo inga sa mori mawina i se ata video, na salalau i lunga o fiso ta inga le api o folinga, ma mori ai ni tama i tai wha peani a lii, o lea watu ina atu nei le lato lo ia unasa i uni sa podua lato tali te te, i mori anga umane o leo. O mori anga ia e au fiaile ave whaana nao le tinata le vau na fia, o ia lea o tito no afe matangi o stama i tai o le nu o fale a siu. O mori anga o le wha o lima, o le whaia o upu tau whai, o le wha o manu atu ngā, ma morianga o le umio ni a upenga matautia e pei o se seleulu, o le fasi u amea, o se maia male a upenga matautia o se la au.
O le tausanga fau leo wa tolo i aile su ino mori mau o mori anga leo leo. E peo na te ena le to ono wa mori ai au fiai lu lau puao faisau vale, ono sfutasi tausanga o le matua, malaya mo manga tanu, o le isi o na swafa, o Xavier Tali Matasi, luas fruiva tausanga le matua, Pau Kaio luas fruono tausanga, o Tali Malama tau alai tolus frutasi tausanga, Kaio tolus frulua tausanga, malu lau le alofi palau faisau vale, tolus fruiva tausanga o lona matua. O lo faa wau tu unga lo tatala umai i lato i tua e faa tali daso o lo lato faa masinonga. O le ua faa ilo nei ele mtanga aluenga o tupe ele malo, le faio se faa tau tu i mo ta vale se fruiva, na faa o ngai pe o ta vale au fiei pi ki apu ma van. O le mawalunga o le tau o ia ta vale tolus frulima afe ta la faa solo ane ai, i le luas frulua afe ma le ta vale pito pa u le tau e ono afe ta la. O ia ta vale sfruiva le afa tau ese, sa faa o ngai matanga luenga e pe o faa msinonga, le soifua maloloina, ta vale sa faa o ngai faa msino le faa msinonga mawalunga, ma le faa msinonga faa i tu malo. Manisi o ta vale na faa o ngai le matanga luenga o tupe ale malo. O le asolulu se furufitu o te sema, i le no fuanga lo i aile loto ale malo i vai mea, o le afa i ai lea faa tau tui, ai o tangata umai fia a wai e te tau na le sitala o lato swafa, i le mtanga luenga o tupe. Manuia rene yaso, soifua. Let's go to
Sweet coffee, no sugar inside my cup. If I wake and you're here still, give me a kiss. I wasn't finished dreaming about your lips. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, don't wake me, don't wake me up. Don't wake me up. Don't wake me up. Yeah. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up. Don't wake me. So much life in the city, you won't believe. Been away for some days now, no time to sleep. If your heart is a pillow, this love's the bed. Tell me what is the music inside my head. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, don't wake me, don't wake me up. Don't wake me up. Don't wake me up. Yeah. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, don't wake me. I don't wanna fall asleep, no. I don't wanna fall unless I'm falling for you. I don't wanna fall asleep, no. I don't wanna fall unless I'm falling for you. Don't wake me up. Don't wake me up. Don't wake me up. Yeah. Don't wake me up, up. Ia le nā, tau malunga tua ia tātou tala mai Samoa. Ia awa e tāle i tū lai fitu le fiafia nā nei. Ia o nā tu sao leo tātou whasalunga mai i le no whanga o le pua sei le kalesia e whakasā. Ia whapea fo i le sunga le whawhengainga. Ia Reverend Elder Victor Pawesi male fale tua male e kalesia le pua sei. Ia awa ia le fitu aso o le kilisi masi o lona winga le ua tolu wha taiao lima i le aso whareile ia e tā walunga i le aso tōnai i le aso sam ia whawhitai i le afoi au nanga le sunga le whawhiangainga ma le whainga pa anga ma le Radio Samoa mai le se fulu ma le lima tau sanga ua tōna i atu olo whaatino pea ia aso le kirisimasi, ia pesenga o aso le kirisimasi. Tawalunga tuai fo i maletala e winga leo nunga li ilea. Lea la ua nonofo nei Samoa e whatalitali le taimi. Se ilonga e uma o le tutongi le tupe pe o a fie mawai le tupe. Le rope whai kirisimasi e ia i Samoa. Pea whai o le tausu o se tupe tutongi ai. Ia leo le nafoi. Tupe ia na watu e tutongi ai ia oi wanau te wawa ia tu lai whaile le mana ia le mana ia fo le la tu su ngā tupe ia e su e ai se me tutongi ai ia lo ia o whamsinonga lai ave lama LHRPP la tau ia le whamsinonga ia whatasi ai ia ma le tūlanga o le toe
whaola ina o le 10% o tamaita. A lea fo lau au mai i le whatonunga le whamsinonga. O taimi umai ia no lo foi le ngari i Samoa. E le te tau ona toe wa aia ma whaatino sa la por kalame. A wafoi. O lea ua la le toe whaia maini tala mata ngā foi lele wala ua pui puia. E le tula fono i Samoa. Ai wala au mai tangata i lunga e whai mā la mā lo. E whaia mai le tau wha leanga i le palemia. Malana whai ngā mā lo. Au le e mai. Wo o kilisi masi o le taimi o le wha manga longa. E le anga tangata e o e laul pepelo o istangata. A o tangata nei ua matua tumu le tala pepelo ma le tau wha leanga ma le tau wha valea. Ai tali i oe i ai le urungali le mai i oe. Moni lava oe e sa o le rei oe. So they don't say it's themselves. But on the other hand, they actually 150% in support of what was been said about the government of the day. Yelena, ya Elena Talailea. O leo oi lo le le atu. Tingao na fai atu le fai unga le fam sinonga. Ele apalai le vaenga na sui e le fa vaenga fast food ma le fa o le tula fono fa vae. Ai le o mala malamalava. O lo tau mawhai lava e fosi le maso. Ia le fa o ngā ina loa. Or activation of the 10% formula for female members of parliament. Se sali wefa. Malo lo li li. You know. Le na ua umana mai le I unga le wha sinonga. O le ale me whai. Malo lo. E le mawhai ona activate mawha o ngā. Le vaenga fast food ma le whaos fulu pasene. Mō ta mai tai. Le anga o le I umana tāngo fia I unga o wha sinonga o le whainga palota. Ai maise e le I o ofo I le taimi e whaatino ai. Whainga palota la iti. Ia le nala ia lea. Ma ile fe ina. Ya o le tulanga le na tau na yai. Ya te o le fusukangi. O le fusukangi menga linga fa ko I lunga lima. Ai ko kio e fa kau ko kio e fusu mai ska kai fa kau lo ko ri me nga pawanga le me fa nga le wan tu ama ko Put your hands up. Lo fa mai le tua va lo tu sa so tato manuia. Ai fa ilo le fongatia ma fa manusina foi ia le to fa o lo o yai ma mo e tasi yai ia le finangalo o le maftanga so fa tasi e fai fe au Samoa. Mai se foi le ofiso le fionga le consulo le tama le malo le fionga ia His Excellency Afemata fa po palusolu e fa po le lua. Ia fatasi ai ma le fono fautua Samoa. I le tātou sauninga whaafitai whaamawai mo le nei tau sanga. O ātiu te mga luenga o whaiva sa tutofi ai Samoa. I ona tūlanga mau poe mai lava I le amatanga o le nei tau sanga sa ia tātou se eisi ui. O le aso sa aso nei, le aso sfulma le whao te sema o ngā tutonunga le mū o le masina whai o le nei tau sanga. Ia, o le awhale ai Samoa, mai talo atuai I le mamalu o Samoa I ona tūlanga whalupe, awhiwhio mai matala mai a ao. O le tātou lotu whaafitai lea, e whaafitai ai I le tua, I ngā ruenga le lei uma sa whaatino, I le nei tau sanga. Lo ngala lo, le lei ma leanga, wha le tonu o mea sa whaano lo, a mea sa whiawhiai, o ngā ioinga sa whaatino. Te lele tau sanga o tunai, ma le tātou sāwalinga, na ui mai ai. Na whasilingi ai ala tui, ina ia ave sea le matui ma le, ma ngao,
O i la mutu o le atunu. Sa fesoasoani le whātautainga o le whainga malanga Samoa. A vese le matui ma le mangau, le maa whalawe a ao. Ona o le wha malumalunga o ao alofa o le tua. I lunga o lona nuu. Samoa poto i ona tūlanga. Whalupe. O le tau le tu lai wha. I le asu sa asau nei. Wala uli ai e kale si uma. Samoa uma i ona tūlanga. Mao popo. Ta mama tina mātutua o tūpulanga te lavou ma whanau. O lau whai pisi nisi. Whapea fo i woma e masani. Le atunu u atoa. Tātou wo e momoli lapalapa o malo. Ma momoli la au i whonga. Fusia i le whau o le alofa Samoa. Ma tātou manatua ai le anga le lei o le atua. I le taimina o le tātou sāvalinga. A manatua i le whanau o Iakopo. Le tamba o Manase ma Ephraim. Ka mai a, na o ma ave iwi o le lātou tamā matanu i le manu i matapelu. Ka mai le lātou tamā, au tau whiala i le tai au, i le osoa e o le la. Ona o tau manatua leo le lofa, ma le anga le lei o le atua, na tai mai ai o tau i le vau fita. O mai ai le nei tai au. Ua tuta i nuu mana ia. Ia. Alo mai la ia lea. Tātou wheiloa i ai, ma tātou fia ai, ma tātou si i tau langa whatasi. Ma le teine, le ala taua, o tilo mai e tū ma toi tilo. Ma toi tepa ma wa ai. I le mamao. Ia ma mea sa tutupu. Anga le lei mai ai i la mutu o a inga. Ia. Anga le lei le tu le lei fiafi o le sunga ya sau. Seu whanua. Tālei tū lai wha i le aso sa asau nei le aso sfulman wha mau i lau kalena. A fio mai ai le mamalu o le tunu. Ele o ni vaenga wha upwhai. Ele o se vaenga le fast, ele o se vaenga le supo, ele o se vaenga ale HRPP. O Samoa poto lea. A fio mai, le vaitele. Tātou te asuwai whatasi ai, manuti mea whatasi ai. Ia, mamomori ai le whawhitai i le atua. O le ataita ia le sauninga, ele mawhtanga whaiwhi au so whatasi e Samoa i au ki lani nei. Ia, malu ai le whono whautua. Ia, ai maise fo i le fionga le konsula malona au waa. I le maota o Samoa, i le tau le itu la e wha. I le au uli, ua mai ato nai o le aso sapati. Tātou wheilua iai. I nā whaftai lo se ni ai, i lea whasilsilanga. Le whailau tusi, o le maftanga, whaiwhi auso whatasi. Le sunga le li ampasa, o le sulu whainga o tamaiti, o le malo Samoa. Sunga le whawhiangainga, Reverend Larry Tupai Lavea. Ia le nā. Whaftai te mam tina mātua, au tau leo whainga luanga tutofi, ia e maise fo ia le lo Samoa, i le whawhonga mai, i le nei aso ma le au unanga ma le tautua le Radio Samoa. Whatalo whatu ma whaftai atu ia tautou, o i la tau o paanga tautino i lunga o le Facebook page o le nganga i whawhaiva ma le Radio Samoa, whapena fo ia ma le tātou YouTube channel. Se tātou o su ele pese le atou sa vea. Wha ma vai atu ai, ia, ma wha manui atu ai, i lunga o le ala tele. Ia, awa le mana vai o ngā ruenga, ia e maise foi, ia le tūlanga o le tu ua onga ale whanau. E manui tele nei a fiafi o tala na e winga i o tātou tangata ma lātou a amionga ma mea na whai. Those are the stories about our people today. I leave you with one of my Christmas songs. Merry Christmas to you and Happy New Year. Soy Fuma i Emanuel.
Love